laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray no andirɗen noon e jumaje ɗe fopp haray hiɗen mari bayana haray hannde kadi ko karamokoɓe men tedduɓe woni ko senani en ka radio meɗen laawol kisal ɗo ɗe hannde woni waɗande en yewtere nden. Haray noon en fof hiɗen buy emen haray no andi ɓeeɗo ko ustasi Ousmane woni ko ɓe makete, haray ko Gabon woni ko ɓe jooɗi, Libreville woni ko ɓe jooɗi. Haray noon ko pitaka meɗen toon woni kamɓe kadi woni ka maɓɓe ko makete ɗon ko kuye ne usage. Naam ko kuye ley miro naam masallah. Haray noon saden hiɓe janna kadi ka radio Amérique toɗe haray aden no tawano e darso maɓɓe ko neewi kono tawi darso no teddani oti pande haray ko radio Ad-Da'watu Salafiya haray ɓe mari site kadi inneteɗo ko gandaldina.com. haray mi welti usaden ko seeni ɗon kon en torki Allah yalla lan ɗon longin on ko nafata en fof meɗen amina ya rabbi. haray min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. min joniti on micro on. Naam usaden haray joni nde wonɗon préwo inchallah haray ɗo min jenti on haray yimɓe ɓe naati mouradu moƴƴuɗo kona seeɗa haray fof ko ɗum ɗo tun habbi inchallah. alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. مستمعي الكرام، قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما سمعتم في المقدمة إن شاء الله عنكم مع أخوكم في الله عثمان با المقيم في ليبروفيل جمهورية الجابون الموجود حاليا في كوناكري إن شاء الله تعالى لمدة أسبوعين. hay ɓaawa en yettude Allah subhanahu wa ta'ala sabuɗen waɗi julɓe waɗen ɓiɓɓe adam juulayɗo rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam e dow ɓeygore makko e dow sahabaɓe makko ɓe Allah suɓi subhanahu wa ta'ala waɗi takko makko ha gandanɗa hoore ma naɓa ka ɗo diina ɓaawa makko sallallahu alayhi wa sallam ɓe fof maɓɓe haɗa ittitali hay e gooto hiwrango islam kala musidɗo julɗo e bandirawo sonnajo nanno kaɗo haala meɗen pular fen ɗo heɗitiɗo radio meɗen ɗo wiyeteɗo laawol kisal wontuɗo Belgique harayla hiwrango islam inchallahu taala haray no nanirɗon noon ka muqaddima ko musidɗo mo goto wonde moɗon wona janano e moɗon wiyeteɗo Ousmane Ba mo Allah waɗi gurdanɗan Libreville Gabon wonɗo e ɗe balɗe ɗo fewɗo ko nakiri ɗo to yontire inchallahu taala ko wannoɓe programme on hari en annda ko ga yewto nde waɗirta qaddara allahu ma sha faal ɓen pro Allah yo communication on continue ha yaltoya inchallahu taala. haray musidɓe julɓe bandiraɓe sonnaɓe heɗitiɗo radio meɗen fewnɗo ɗonno ko musidɗo mon woɗo kadi annditinde radio Ad-Da'watu Salafiya on ɗo New York ko walla heɗotoɓe ka gandaldina.com walla wonɓe darde ka réseaux sociaux ji ka Facebook inchallah ɗo yonaraɓe gantinɗo ɗin
hare wana gan ko jangana kujo fewroje moɗon e yewde ko andintingol wonɓe sabu yelagol e yiɗugol wana wawgol hare Allah inna qur'ana wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin andintin hino nafa gomɗimɓe ɓen hare ko gon sengo mi woni ɗo inchallahu taala wana mi gando ko mi jangana kujo haray noon de tawno ko haala meɗen ka muynuɗen haray on tigi ma faaki moƴƴa inchallah enan mari kay souvent no mi yewtira noon haray no woodi kam woni eggude ko woni andintinde ko wonami woni yewtude inchallah sabu noon mi hewtaani yewtugol hara ko fillitagol mi woni inchallahu taala beru ko wawata ɓeytude yañña seeɗa muɗum mi yaññito beru ɗum ɗon beru ɓe kadrel istitaa e kadi ɗimmum ɗum haray on taɗo hannde ko on nanaari mi addataɗo hunde heyre sabu noon wonɓe yewtuɓe attonan ɓen e yewtoyeɓe ɓen kadi ko hunde woto mi yewta ko l'islam on ko hunde wotere ha ñande darngal si wona hara neɗɗon waddu hunde heyre o sansinden ɗon idan haray ko andintingol wonɗen wona jannugol walla hollugol hunde heyre haray noon andintingol nafa julɗo sabu noon ɗo andi neɗɗo ko o teddi fof walla ko o laami fof walla ko o mari fof walla ko o jangi fof feƴƴaali piiji tati awwalan huwa insanu neɗɗo taw ko yejjitoowo no woodi piiji ɓuyɗi anndude hara en yejjitay ɗen hatto jini andintineede toɓɓere ɗimmelde neɗɗo ko o laami fof walla ko o jangi fof walla ko o mawni o mari jawdi fof o feƴƴaali faljugo nelan maake hadis sallllahu alayhi wa sallam kulli ibni adama khatta'un wa khayrul khatta'ina at-tawwabun aw kama qala alayhi salatu wassalam nelaɗo maake kala ɓiɗɗo adama faljay ɓuri moƴƴude fal joɓɓe ngo tuuba ɓe rutto ka Allah ɓen subhanahu wa ta'ala idan neɗɗo o feƴƴaali kadi faljugo no mo hatton jini andintineede tammum ɗum neɗɗo ko marɗa fof ko woni ko laamiiɗo woni ko laamaaɗo woni ko marɗo jawdi walla ganndo ko feƴƴaaɗi wuudugol ko annda sabu noon asli neɗɗanke ko majjaaɗo ko ya janngo haa ñannde mayɗa heddoo no woodi ko annda Allah inni Qur'an asli neɗɗon ko annda wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ko Allah yalti noon ko deedi tegeeji yumma moɗon tawi on anndano hay huunde neɗɗon koye janngunaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam adi kadi janngugol ko farillay dow kala julɗo gorko e julɗo debbo idan haray no woodi neɗɗon ko annda ɗum heewde haray mo hatton jini andineede Allah ka inni Qur'ana wa fawqa kulli dhi ilmin alim kala neɗɗo ko jannginoode annduɗo ɓurɗo mara mo hatton jini andintineede ko si neɗɗo yehi haa o tañƴinike o anndi fof ko nden ñannde o perdi idan sen taari no wonirɗen noon tawi goo taw neɗɗo ko yejjitoo hay si mo annduno walla ko faljo hay sinaa ɗum o faanno wadde walla no woodi piiji heewɗi o annda ko janngi fof en daari ɗum en tawi ko Allah inni kon wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin andintino nafa gomɗin ɓen ko haqiqa sabu noon ko Allah tagi en ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir bela Allah annda ko tagi ko kanko woni anndanɗa hoore ma newiiɗo humpitiiɗo o na'am himo anndi tagorne kanko tagi o inni nafa kan wonanden ko andintingo hakkunde meɗen haray inchallahu ngon sengo wonɗen ɗo hannde haray na hannde wonde manti mi yewtano mi anndite o ɗo radio ko noon ko sey Allah hoddiri fof heɓi fayida duuɓi ni ɗan waɗede programme kono occupation jiɗi hare newaaki e hoddironde har hewtaade haray noon hannde Allah nawni hiɗen wonde o ɗo radio meɗen wiyeteɗo laawol kisallan siiba on noon ko heewi surtout ka youtube walla ka sitti moɗon maajoji ɗin sey ko ɗo waɗaɓe toon yewtureeji ɓen e anndan darsuji feƴƴinteeri ɗin haray fof lan siiwude e muɗum ɓeɗo ko martan kon fof kam wonto libreville toon nafoore wonde mum nden haray inchallah ko ngon sengo min kay woni ɓeytirde ngoɗo sengo ɓeɗo ko Allah daɗenami fof no wiyatɗon noon kamo qaddima yo Allah waɗu barke yewtureeji ɗin waɗani nafoore majji inchallahu tabaraka wa ta'ala haray no ɓe wiyino noon hannde wona deftere mi jogii ɗo ɓe lanno mawdu min ni mi jogaaki hannde mawdu sabu noon ko hannde fuɗɗondirɗen ɗo haɗa ko yoga e wasuyeji tum mi joginoo baadu nasaihi laaɓangol reedu hoore am min yewtoo on noon wonaa ɓe yewtere ɓen nde neɗɗo no waajo wata waajaa ɗon sikku haray waajoto ɗon no kanƴi no ɓuri moƴƴude Allah inni e qur'ana fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa wata on laɓɓin hoore mum ko Allah anndi ɓuri anndude ɓurɗo laaɓude idan haray min taw nafitotta wasuyeji an ɗin ɓuri on onon yewtoɓe wonaa ɓe yewtede ɓen haray ko ɓay tum fof waawata yewtude wona yewtude ɗo inchallahu tabaraka wa ta'ala haranen ɗon noon ko anndingol min mbaawi taarifi wonaa ka sengo hollitagol ma mantugol kono no jamira e diina
ya wolay ande ko an hombone wolude e kadi haray no hollide ɗono kadi fuɗɗode noon haray ko hombone yewtude ko musidɗo mono Ousmane Ba jibinande district kuye sous-préfecture lemiro ɗum koye préfecture pita jeeya wori ɗo Libreville inchallahu taala wonɗo etaɗo no woni etorade no Allah noon noon tigi hammugo to nder riyaɓe tawta makko mbaɓe wonɓe to jomagande min yiide maɓɓe seeɗa wona université ji janin mi jannga mi janngana ko jolinejo kon tum mi waɗimo lasama seeɗa e cheikhuɓe mawɓe ɓe wono cheikh Abdoul Aziz Rajihi wono cheikh Fawzan hafidahullah wa raahu sabu ɗum siko defte makko mbo tawadde sarta sabu noon mi assisti darsuji makko heewɗi hiyaade haray hannde ko yoga e wasiyeji mi wasiyoto musidɓe am ɓen e anndanɗa hoorema e min wonɗo yewde no mi wiir noon inchallahu taala wasiyeji no kayno wona mi wasiiɗi mi eggayɗi woni to nganndi haray so tawi tana no woodi ko spécialiste ɓe ɗaɓɓirde fi on tana ɗon ɓe ndaara ɓe yewta yimɓe ko honno ɓe kafiyoɓe daɗu walla haɗa so ɗon e hunde honno ɓe yettirta e mayre tawi nawnaari ko docteur ɓe ɓen ndaarete fi muɗum siko tanaji goo ari kadi komo kala spécialiste muɗum enen kadina meɗen Allah no waɗani woɓɓe yeeso Allah inni suratu Fatir wa ja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah no waɗani en ardiɓe almamiɓe muññiɓe iɓe fewnira ayaji Allah ɗum subhanahu wa ta'ala Allah wi en enen heddiɓɓen si en maapike ma en anndade hunde ma en jiibike fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lande anndanɗa hoore ma jannguɗen so tawi onon annda ɗum ko Allah yamiri ɗum haray ɓenno yeeso men nelaɗo makono sallllahu alayhi wa sallam al ulama'u warasatul anbiya joomiraɓe gande ɓen ko ɓen roni annabaɓen ko inni annabaɓen roninaali jawdi ɓaaɓe feƴƴini walla laamu ko ɓe accuno ko gandal kala ƴettugal ha yettike ɗal timmugal ɓen joomiraɓe gande no wooda ɓen no wasi wona min Usmani wona fewroɓe an woni ɓen minen ko min janngana ko ɓe hettinayɓe fillito ko ɓe yewti kon tana on ko so tawi janngana kuuɓe wano min walla hono ɓe an tañƴini ko woni ganndo fuɗɗiki yewtande hoore mum ko ɗon tana on woni amma ko eggugol wonɗen haray inchallahu taala haray en hula sabu noon haray no woodi ka wonɗen e ƴettude ɓen ɓe Allah yeetomi hino woodi ko ɓe wasiyi ɓuɓɓi e nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam hewti sahabaɓe o ne'unooɓen ɓe wondi e mum ɓen haa Allah yarnayɓe hewti e ɓen ɓe jannooɓen taaɓe yiyankoɓen hewti e jannganakoɓe ɓen ɗon atba'u tarina hewti a immatul huda haa hewti almami ɓen wonɓe hannde ɓen al ulama'u al mu'tabarina taskorteɓe tawa hiɓe tentinana ko jomirawo gande kam to men ɓen no woodi ko wallinani wasiyeji fiyo en daɗu haray ko ɗin mi faala annditinde hoore am min hiɗi nafan mi suuban mi laatoɗon defte sabu noon waajotoɗo walla anndintinoo so tawi so wattaali ndaarde ka o waaji dow kanngo ni ko hennike waajowol tun o perday par ce que o sikka jooni o heewti e niveau o feƴƴii waajede ko ɗum hannde jomirawo gande ɓoy si ɓe anndintinaama bone o ɗon e waɗde walla faljere wonde ɓe seytina sabu hon ɗum ɓe alaa e dartande hoore maɓɓe alaa ɓe peƴƴir faljugol no wirɗen noon inchallah haray ɓen no wasi wallini wasiyeji haray ɓen duwa nafitorde ɗi moƴƴa haray ko ɗum mi faala anndintinde en inchallah surtout no toɓɓere ɓurde wonde muhimma nden nde annditen ɗen haray fen ɗo ko e zamanu fitani wonɗen ɗi mana ko e zamanu ka jarrabuyeji heewɗi woni ka hoore leydi ɗo Allah hollitino e noon ko ɓurana ɗi aroyey nelaaɗo on hollitino ɗin zamanuji ɗi aroyey ko ɗin wuurida hannde bila chaque nami wino joma gande ɓen wi ɗum ida tawi jarrabu ari tana ari en ƴetti hadise Imran bun Husayn radiyallahu anhu o wiino fewndo nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam kana annasu yasaluna rasulallahi sallam an ilkhayri wa kuntu as'aluhu an ilsharri makhafatan yudrikani heewɓe ɓe lantono nelaaɗo fi moƴƴereji ɗin ko honto ɗi heɓoto naatireɗi alijanna o inni min mi lantono nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi boneji ɗin hulugol wata mbiyano e majji Cheikh Al-Albani rahimahullahu ko waɗugol sarho hadise ɗo bi annahu man lam ya'rif ash-sharra waqa'a fi sabu noon mo annda bone yana e makko ko wiyeten e pulore meɗen kon haala pulo tigi koɗo soppata hulamata feere wanda tawi hunde waɗanɗa ɗo windaka danger neɗɗo aray haa o yana e muɗum idan anndugol bone on naafi waɗugol mo ko fi rentagol mo sabu ɗum haray neɗɗo mo do'a ndaare hadise mo anndanɗam yaaɗo yewtuno ko Abazar ni Khufar radiyallahu anhu ko on ɗon ƴetteten hannde ɓeyditen ɗon wasiyeji heddiɗɗin sabu noon ko on ɗon ɗon wasiyino sallllahu alayhi wa sallam enen kay mahen ɗon yewtere men nden sabu noon ko e zamanol fitani wonɗen no wirɗen no en yiddiga Bukhari
مؤدك دفتر مكو صحيح البخاري كتاب الفتن واتون دفتر في جرب يجي فتنة جرى دي وإن عندن دفتر مكو كتاب الفتن مؤدي آية قرآن قوتو قالوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ورنت بوني محبتا بوني كل ببوني بنتم إذن وأبدي سنغولي دون حديثي في ترجمة الباب حديث جري النهيوي نجيائي دين أندم باهورما حديث أبا هريرة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الفتن عند البخاري نلا رماك صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه نكو حديث أنس وهن لو ونو تبصويدو تابعيان كو بن ونو بفيون حجاج بن يوسف أردنو دو بانديجو وتنبني جغل بن ذلك أنس بن مالك بين يقول أن تاكم من الله إن تتنموني وبياني بإسبروا مني من أن رمضان صلى الله عليه وسلم كل زمان في وليده وأريد بن بودي بند بن دون هانيان بدرنجال كنونا أياريد وإني سمعته من رسولكم صلى الله عليه وسلم كنلا دم أمنا نبي صلى الله عليه وسلم إذا هو حديث دون هلا كل زمان أريد بن بودي بند هند دوني ميل كسان إقوم بدنلا دفتني صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب نحن في زمن الفتن كوي زمان فتنة ونلم فتنة الشبهات وفتنة الشهوات فتنة جند وديني جيبان دين تاو شبهات دين كسنغو دينا بوي هند أندا دين سلو كي سلا تب دينا جدين نودي ويدانا نقول نكون ما يهوتي نامي يهوتي يجون كنا نماكم صلى الله عليه وسلم نودي دينا سلو كان لا والسلو ونقول نودي دينا بون كان لا والبون ونقول دونك فتنة الشبهات نود فتنة الشهوات جربوا يجي بونيجي فيك سنغو تويوجي هاند فوق وني ناتوده ala enda be ko Allah yamri walla ko hadi kanyum naati tum be mana fo no fitna ka sengo tuyoji woni ko harmi ko on zamanu mo wuru den stawi jomira gande ben hollali en laawol en wawata yaltude mon ko ni do ande ni piji insha Allah ta'ala ara non ko himmude do hande ko sengo fitnatu shubuhat on ga sengo subuhadi ka dina meden sabu non ko e zamanu mo wonden on neɗɗo ko du'a ko ndaarugol honno diina makko kun daɗirta haa tawa e Allah o naata aljanna o daɗa yiite sabu noon ɗo ende ñande hay gooto e men gañaaki taw Allah ko inni e Qur'an faman zuhziha ani nnaari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kala woɗɗintinaaɗo yiite jahannama yawma alqiyama wonaaɗo ya aljanna haray oɗo o mali adna ɗo wona si wona hoɗay ɗum neɗɗanke isan fanni neɗɗo naataali el janna o daɗi yiite haray o malaali taw ko ɗum fanni neɗɗo ma yaali enen heddiɓen e seedantake aljanna walla yiite haray noon mo jortana moƴƴe aljanna hay so waɗi moƴƴere isan en annda ko wonne wadde kon si jaɓama si jaɓaka hay si jaɓama e annda ten tawde e ɗum e Allah subhanahu rabontaali isan neɗɗon ko ma o wuura hakkunde kulol e tañƴinaare haray hadise oɗo Irbaadu bun Sari radiyallahu anhu mo wonne yedde ndaga andintingol nelaaɗo sosa o inni nelaaɗo waajinoto e ñande goo wa'adana la maw'izatan baligha nelaaɗo waaji ɓe waaju yottingu timmungu hatta o inni wonde hakke ko mbaadi ngun tiiɗiri ɓe gite maɓɓe ɗen fof wulli hatta zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub ɓerɗe ɗen fof hoyi fof huli nden ñande gite ɗen fof wulli haa min tañƴini min felliti ko oɗo mbaaji mo laaɗo waɗi ko mbaaju waynitorɗo wiyetee maw'izatu muwaddi'in ɗum no holli takkiro nalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan ɓay ɓe ndaari ɓe tawi ɓe tañƴini ko nelaaɗo wayntoto woni sabu noon o waɗu mbaaju yottingu timmugu ɓe inni qulna ya rasulallahi awsina wasiyo men ko wasiya ɗo mi faala addande hoore an wasiyo on onon kadi anndintina hino anndinde ko ñande o ñande kono woodi toɓɓe goo si ɓe ñoƴƴaaka ɓe anndini mo himma majji on yimɓe rewayde ñande o ɓe yejjitaɗe ɓe feƴƴa hara le nelaaɗon ko maaki on sallallahu sallam nelaaɗo haan meeɗa maakude hunde hara ko pijilaaɗo yewtirinde sabu noon kala ko wooli ko wahyu nelaaɗo maakani ɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓenni wasiyo men ko inni usikum bi taqwallahi miɗo wasiyo on hulugol Allah musidɓe julɓe banndiraaɓe sonnaɓe ko ɗum wasiyoto on mi wasiyo hoore am min usmani wonɗo ɗo on wasiyo kala neɗɗo sa innama yaqulu Allah hollaari ko a bandi Allah yamiri kulol Allah tagorne fof ya ayuhannasu ittaqu rabbakum
وهل يمر هدول الله أتنا بسكتين ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويمر يقول الله قومني ببنتو يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويمر هنا لما يقول الله إسكن لا رسول الله يا أيها النبي اتق الله وتنتقل إذا هرنا معكم يمر كم أرن وصية جلده كلام فتلا يا أخي يا أختي يا أمي يا أبي يا ابني كلام يلا يمر ما يقول الله أندين تم يقول الله كلا ويا ما يقول الله ويلكن ويا عندما ويده كوجيبول تبونون الله ويان دون يبت ماكم يا المؤمنون ويان نلا ماكم صلى الله عليه وسلم إذا مير وصية كهور لي دوك إنه قل ما هو الله يكاد ينتو يا لا هو الله متقول ما هو مسيء بجلو عند الله نون دمانا هيدون إيروب فين لو كوني بنوان تري إتازني وبنوان تري أفريق وبنوان بلازيجي إن الله كان عليكم رقيب الله إنه أين فيه إن الله خبير بما تعملون الله إنهم بديكم من وندكم سميع بصير همنا هم يكون منكم هيكون رسول تاكو الله سبحانه وتعالى إكادكو الله سبحانه وتعالى نياوي ونسي الله إن القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله رمبي نيالان ربي لنك الله سبحانه وتعالى قول أن نيالان فرطيتني الله تبارك وتعالى إذن هرأي مسيح بجلبه bandiraɓe sonnaɓe wasuye arano on e wasuyeji ɗin ɗole haray ko kullu allah subhanahu wa ta'ala neraɓe yaɓirno sallllahu alayhi wa sallam ka wonirɗon ton huule allah kamin woniri ga huulen allah ko ɗum tunna koy tan yawmal qiyama par ce que hande buy hino yejjide kulol allah hulay allah ka sengo yingo yeeso yimɓen hate mo moƴƴi yeso yimɓe hare mo renti kono kanko tun e allah subhanahu wa ta'ala allah wino yastakhfuna min annasi wala yastakhfuna min allah wa ma'ahum iɓe suuɗo yimɓe ɓe suurata ko allah buy e meɗen sino wadde ko allah haɗi yeso yimɓe hare mo renti waajotoɗo walla aaden janngo walla aade almamijo walla aade makko ɓatmo herkaɗugol boneji yeso yimɓe kono si woni kanko tun hare andanɗa hoorema o yejjita allah no renimo subhanahu wa ta'ala ma ka ɗaɓɓere maɗa anda ko Allah innuma ya ɗaɓɓu no woodi ko daggi no woodi ko harmi kara ndara tun ɗaɓɓere malen no woni ɓaytimi jawdi no heɓade hande ko buy hande ko ma ko noon no woodi jiyaɓe mbuuɗi no woodi bi maana rewayɓe mbuuɗi ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ɗum ko enen hande fewniɓɓe ndaare hande noon mayirede fi yargol ka won ɗon erok tonɗe wonɓe mayde yahugol ton ɓen fof wona fi adna bone wona fi lahara bone yahude haysi woɓɓe ɗon encouragé ɗum encouragatake par ce que na fi dina noon kaɓe woni accude ga yaha toon ko wuuro e acci ga woɓɓe no yaade toon wona yaha arta tawta wonnoɓe ga ɓuriɓe sabu noon risquna muqaddarun arsike men honno eɓɓa wata kañum haɗay ko allah winnanoma nema kono hadise abdoullah ibnu abbasin fa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhfa'aka lam yakun liyusibaka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf dan ma kono kala ko heɓuma wopatanoma kala ko wopuma heɓatanoma idan haray hande kon tawno ko adna on jokka ko jiyaɓe adna mo wartorani ha hewtoya toon yaha toon kadi hakke koni maccuɓe adna ferto dina kan nanga andanɗa hoorema e rewgol aduna woɓɓe goo juulata e leere woɓɓe goo juulata juma woɓɓe goo respectata dina muɗum kan woɓɓe goo fenay men ha itta e inde julɗo woɓɓe goo hay fenay men allah no harmini fenade allah inni ya alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin allah inni heno ɗum yimɓe huuɗe allah wonno e gongo ɓen gonge wa kunu qawlan sadida julɗo fenata woɓɓe yaha e fenana heeferaɓe an wo julɗo wonnoɗo modèle on nodɗo julɗo kefera hollama ko gonga wonɗa fenanamo woɓɓe go fena tampa yahugol fi adna maccuɓe adna yaha no andi ka gollata ɗon juulata ka gollata ɗon rewata allah subhanahu wa ta'ala ko mbay ɗum heɓay jawdi wakkilo ɗon fena kadi woɓɓe inna he mawɗum no maayi woɓɓe inna nini ko fenade julɗo fenata tosokun e mawɗo quelqu'un soit julɗo ɗo aka fende idan mak no waɗi ɓeeɗo jiyaɓe wawɓe niɗe idan haray hulu allah e ɗaɓɓere ma nden hulu allah wonɗa ko woni yeeso yimɓe woni ɓaawo yimɓe mo kala ka wonir ɗon wata tañƴino wonde manti allah renama ñande ɓawa dawoyto yeeso allah subhanahu wa ta'ala ko ñaawe o holle golle ma ɗin yawma tubula sarair gundoji ɗin feññine ɗi walline e kene holleɗa golle ma ɗin faman yamal mithqala darratin hayran yara wa man yamal mithqala darratin sharran yara
haray wattaniɗa premier toɓɓe nelaɗo watinole ko hulugol Allah musidɓe julɓe bandiraɓe sonnaɓe huule Allah Allah ini kay kon ɗo yaadu ɗon kala akhara wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ɗaɓɓe jooɓa ko yaadon ka Allah ɓuri moƴƴude jooɓa ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala idan ko oɗo yaadete ka Allah tabaraka wa ta'ala honɗum kulol Allahu subhanahu wa ta'ala idan haray ko ɗo on no wasi arano on mo kala ka woniri ɓe ɓurko hulde Allah wama kono usikum bi taqwa Allahu li Allah was-sam'i wat-ta'a o watti ɗon mi yamiri on kadi mi wasiike on ka sakkiɗo ɗo makko yo wonu nanayɓe ɗofto wa in ta'ammar alaykum abdun habasiyum hay si ardi ɗon ko maccuɗo habasiyankejo jiyaɗo habasiyankejo on yeeso moɗon nane ɗofto ɗon hannde na on mawɗu jogiɗen kono may ko hadise maremen e makko seeɗa feƴƴen ko faamnal mbatte hannde ko zaman fitani wonɗe wona oɗo tan wonɗe wonno yo nganndu ko nelaɗo yamiri wa alaykum bis-sam'i mi yamiri on heɗitagol on nani na mi yamiri ko rasul sallah sallam ko a julɗo si nelaɗo maaki konngol julɗo mara konngol yeeso konngol nelaɗo sallah sallam wona an suɓoto Allah inni subhanahu wa ta'ala wonde manti innama qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa liyahkuma baynahum yaqulu sami'na wa ata'na suba ko la yeeso konngol nanmaaki alaykum o yamiri on as-sam'i on heɗito watta'a ya ɗofto wa in ta'ammara alaykum abdun haysi ko jiyaɗo ni yeeso muɗum fadde manti o yamirani yo Allah yedde fanni manti o innanaɗo ko Allah yeddini alayka bis-sam'i watta'a na kanko wonɗa e ɗoftade ko nelaɗo yamirɗon ko ɗum perdinno iblis hande yimɓe min mbuyno perde nde to perɗo sabu noon mi andintinaka na noon mi wi ɗum joɓa gande ɓen yewti ɗum assistiri mi heeɓi keɓe ko perdinno iblis Allah wi o sujjan adama ko ndaari adama hakkunde makko e annabi men adama ko mawninkinani adama ko ronkidaɓe Allah yamirɗo yo sujji on ko perdi gurdam makko e laakara makko nelaɗo yamiri ya ɗofto wonɗo yeeso on fanni o yahama yeddu alma haysi ko jiyaɗo ndaara taara ɓurimo inna a wakkilaaki ronka ndaara nelaɗo ndaara neɗɗo on ɓeeko ma mawninkinoɗa gollima nde gollibri he gooto si nelaɗo wowli konngol sallllahu alayhi wa sallam Allah inni gomɗinɗo o mara konngol sina innugol sami'ina wa ata'ana nelaɗo yamiri ɗimmum ɗum alaykum bis-sam'i wat-ta'a nane heɗito ɗon ɗofto ɗon wa in ta'ammara alaykum abdun habashi haysi ko jiyaɗo woni yeeso moɗon yamir heɗoto ɗon ɗofto ɗon ñande yaɓe yo Allah yedde wo eno maake hadise la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hay gooto e taga ɗon ɗoftotake ha Allah tagu ɗon yedde subhanahu wa ta'ala idan haray nelaɗo kon ɗo yaɓirno toɓɓe ɗimen ɗen heɗitagol ɗofto ardiɓe on ɓe yeeso ɓen fanni ko ɓe julɓe haysi ko ɓe bandi wa in jaaru wona mi wi ɗum ko kutubul aqaid ndaare aqidatul wasitiya ndaare aqidatul tahawi ndaare lum'atul itiqad ndaare sarhu sunna l'imam barbahari ndaare usulu sunna l'imam ahmad taɗa e usulu sunna li abdullah ibn ahmad ndaare al ibatan ibn batta al kubra wa sukhra ndaare kitabu sharia lil ajuri ndaare defte al itisam ndaare defte sunna ɗen fof walaw kana fajiran haysi ko o bandi ma lam ya'mur bi ma'siya ko nelaɗo yamiri sa sallam ko wasiye mon e wadde hoore an wasi on hari na noon mi wayi kono julɗo ko wonɗen ko ne'itagol annda si diina yewti wona an e diina kan wona sengu jaɓete ko ɗum tampini hannde yimɓe heewɓe sengugoɓe jaɓi senguɓe jaɓal si nelaɗo maakiya juulo a juuli maakiya waɗuɗa waɗi a yamiri a resibi o innoyɗa e hoɗo inni a sali Allah wiya fa tawminu bi ba'di l-kitabi wa takfuru bi ba'd ɗum ɗo hara koye watta jiran maaki wasiye ɗimmon wasi on sakkiɗo ɗo gurdam makko e sabaɓe no maapi ɓe huɗi o innera no ɗum huɗe Allah ɗimmum ɗum heɗite ɗufto ɗon ardi ɓe on ɓen fanni ɓe yamiraɗo bone amma silan ɗon walla on ɗo so yamiri yeddu Allah ko Allah ɓuri mawde yeetemo wona an men wonnoɗo kata ko Allah yamiri men ɗoftoma idan Allah no ɓurma mawnude ko ɗum so tawi neɗɗo ɗoftatake ha Allah yedde subhanahu wa ta'ala woɓɓe goo no feƴƴinti ɗoftagol ngol ɗofti lamɓe ɓen haysi ɓe yeddi Allah wodata hunde noon noon idan ko won tun no woodi no ɓe wasiyirte hakkunde ma maɓɓe wona e kene amma ko wona ɗum haysi ɓe bonnande hoore maɓɓe bone maɓɓe on yo hakkille maɓɓe toon ala timmuɗo timmi timmanga timma kan hiɗa timmi kamin hiɗan timmi Allah inni toon laɓɓin hoore mo ko Allah ɓuri won anndo ndaade ka aqidatu kanuniyatu qahfani ya qa'idude laade yewtere Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah
o inni tawnara zunubu no mbarno uurengol hay goto ɓattanoken ko honno imam ɓahtani wi wallahi law alimu sarira qabihati la aba salama alayya man yalqani ɗum ko aqaidu ahli sunna o inni wallahi simɓen no annduno ko wirni e boneji an ɗin kon ɓe mi hawnoɓe fof salɗon hiwrade ma si tawno hara bakkat no marno uurengol hara bone no marno siini mi yewtatano on heɗatano ko hay goto mi yewtano ko ɓay tun allah ko gafuru rahimu sittirum ko suuɗowo jiyaɗo e o yaakoto bakkato montati ɗen yewta eɗa anndi a bonnino mi bonnino allah yewti ko ɗum neɗɗo wuurɗo taƴantake fannihi mo wuuri hay simo wadde bone ko yo o duwane o ardine o tañƴinane e baraji inchallahu tabaraka wa taala sabu noon honɗum ala timmuɗo kon tun komo allah suuɗi neɗɗon wakkiloɓe ɗum hunkun taw allah e montan ɗum bakkatuji heddi ɗin idan tawi mo bonni kankon mbiyeto an hiɗa bonnude goɗɗum ko hande no bonno liɓe bone on e hoore on mbiyeto ɓen hara noon an seeɗa bonde ɓuri ni sabu noon no woodi ko wanto yeeso on o landa no woodi an ko landaɗa anke ko landaɗa kon timmani taw allah noon ko waɗɗinoma ko hoorema idan nelaɗo maki wasuye ɗimmon alaykum bisam'i wattaa yamiri on yon nanu heɗito ɗon ɗofto ɗon haysi ko jiyaɗon yeeso moɗon ha yawta ɓay ko allah jonnata kan kadi ittata nelaɗo makide wasuye tammon ko ɗofa nden hande ɗo komo gaddima wonno ɗen ko inni kanko sallllahu alayhi wa sallam waman yaish minkum nane moƴƴa ko inni kala e moɗon wuuroyɗo waman yaish minkum kala e moɗon wuuroyɗo ɓaawo hande ko juuti fasayara ihtilafan kathira o yiye lurre hewɓe o yiye lurre hewɗe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko yowɗo wonɗen hande waman yaish minkum kala e moɗon wuurɗo ko juuti o wiyan sahaba ɓen fasayara ihtilafan kathira o yiye lurre hewɗe idan si lurre ɗe ari honnama jaɗo ya rasul sallam so ɓonnu ɓeynar jumagande winata lurre ɗen en mara feere ma lurre won zamanu wonɗen yelaka yiɗaka kono ma tun wona par ce que aɗa humpiti sallallah sallam ma wona la mahal to nafa men kam fof ko anndugo ko honno yaltifa e ɗin boneji par ce que lurral ngal ko hina ko charru alkhilafu charrum alijtimau rahma idan lurral ko bone moɓodiral ko yurmede allah subahanahu kon ɗum ko moɓodide koye hoore goonga ka yimɓe ɓuy trompe hande ɓay to moɓodira ko yurmede yimɓe ko gayno fala e moɓodire e hoore fenade wonnen hunde waɗe hoore fenade la allah ko inni qur'ana wa'tasimu bihablillahi jami'an ɓawɗum haɗi o yamirtaw o inni moɓodire on fof moɗon e ɓoggolarago defteral nden e dow gonga on si on moɓodire dow gonga on o watti ɗon wala tafar wata on serɗo kono hannde yimɓe ɓogoen tan wata en serɗo hay siko fenade wonɗen non sikoye fenade ma serta par ce que allah woni jaa alhaqqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa ko ngari fenade hen ɗonga fenade wata tan yiɗi ɗum ɓe ko ɗum si haare wonde hanke no yamira ɗin ɗum piiji ko ndenaɗo makko sa sallam kala e moɗon wuuroyɗo o yey lurre heewɗe ko honno gertete ya rasulullah o inni alaykum bi sunnati mi yamiri on sunna on minna sallllahu alayhi wa sallam mi yamiri on jogiiɗo sunna on minna sa sallam mi wonno e mum kon o haaɗi ɗon o oye wa sunnati alkhulafai rrachidina almahdiyina min baadi mi yamiri on ƴokku sunna lontoytoɓe lan feewɓe fewnoɓɓen o haaɗal ɗon o tentini addu alayha binnawaji o inni nangire sunna on e sunna ɓen sahabaɓe ɗon ɓen ñiiƴe mon ƴakkirde ɗen o nangnaɗo yamirno ko lurre ɗen hadi jogide sunna on mila sallam e sunna sala ko ɗum ɗo nde ɗo toɓɓere sendidiri yimɓe majjuɓɓen e yimɓe fewɓe ɓen majjuɓɓen fof kawor leydi ɗo wattane nde toɓɓere ɗo hiɓe mari qur'ana hiɓe mari sunna rasul sallam koye dow qur'ana sunna ɓe majji sendito aaden fewu ɗum ko to jogiɗi e toɓɓere tamdan nden wa sunnati alkhulafai rrachidina mahdina min baadi bi mana so o faamiri qur'ana makko e sunna makko on faamuɓe sahabaɓe ɗo haɓe o ɗaɗi amma jogiiɗo qur'ana tun jogiiɗo sunna lalaɗo tun tawi na sunna sahabaɓe o jogii o majja e dow qur'ana e sunna no woodi de allah majjine dow gande arani wa adallahu llahu ala ilm e dow gande allah majjine idan haare musidɓe julɓe ko nde toɓɓere ɗo faalɗen ñoƴƴude e muɗum sabu noon ko on zamanu wuurɗen ko wasiye mi jogani hooran mi joɗi wasiye to on jomi gande ɓen wasiyi kon faalɗen ɗo inchallahu taala homɓe e sahabaɓe laaɗo sallllahu alayhi wa sallam duwaɓe ñentinede wonɓe ñentinegal meɗen wonɓe modèle meɗen mo ɗaɗe yitude ɓawn naɗo maki fi daɗoygol e boneji ɗin
yamiri on sunna on ko nayon haadulon sunnatun yonata hande gente moƴƴa qur'ana e sunnatun yonata hande ka horni ɗo nami wi ɗum ko newaɗo maki sallallahu alih w sallam o innuno aleykum bi sunnati yamiren sunna on ko nayo haadulon si rural ari wa sunnati l khulafa irrashidina mahdiyina min baadi jogiito ɗon sunna sahaba ɓen ko ɓe sahabaɓe ɗo woni sandu tamburɗo ko ɓe ɗo faminta en qur'ana o ko ɓe ɗo faminta en sunna alah sallam ko ɓe ɗo hollata en laawol ngol sabu noon ɓe ɗo Allah innino radiallahu anhum wa radu anhu Allah welama ɓe welama Allah ɓe heɓino assurance ɗo ɗon enen heɓali mo Allah inne suratu tawba hollugol ɓe ɗo wata wonɓe ɓaawo groupe aji malayɗi ɗin yewmal qiyama ko ɗi tati ko sahabaɓe groupe aji ɗi e kala arayeɓe wona ɓaawɓen ɗon ɓen Allah inni wassabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جنت ما أنا تقدر الله إني الله سبحانه وتعالى إني بين أتنو بناتك الإسلام هم به فدر لنا يوم مكة سيني من المهاجرون فدر لنا الأنصار مدينة كبير نوبين بيدو بملامة هم به هدي قرآن دم بينه هاي دانا كفدر وتهدي مغيرين والذين اتبعوهم بإحسان jokkay ɓe ɗi fedde jooɗi no moƴƴiri idan ko ɗum ɗaɗane inata hen hannde nahanu ummatal ittiba'i wa lasna ummatal ittida koye mofte jokkayde wona e siñtayde ko ɗum hannde wata gooto faamu diina wata gooto ƴettu qur'ana e sunna gollira si wona o rutto e konngol sahabaɓe radiallahu anhu ajmain ko ɗum si tawi hara e jooni yewteji ɗin ɗo e hannde on ɗoni ɓe ko nde toɓɓere faade mi faala wasiyade yimɓe ɓe mi wasi hoorema wasi heddimi ko nde kadi magande ɓe jogii ko ɗo feddeji majjuɗin fof ko ɓe majjiri ɓe lundi sahaba ɓen e toɓɓe ɓe majjinda ɗum kullul firaqi dalla kala feddeji halkiide majjuɗin ndaari majjira maɓɓe ne haa ɓe waɗa e firaqi dalla ɓe lundi sahaba ɓen e toɓɓere aslo min usuli din idan ɓe waɗi sahaba ɓen sera tawi ɓe mari qur'ana iɓe mari sunna la selluɗo qur'ana no annda hono selli sunnaji no woni sunnaji selli ɓe mari ɗin laabi bonɗi ɗin fof feddeji harki ɗin fof ɓe mari hadiseji wonde ka bouhari mari hadiseji wonde ka imam muslim hono ko ɓe firaqu dalla fi hon ɗum ɓe ƴettu qur'ana o ɓe gollitiri ɓe ƴetti sunna o ɓe gollitiri ɓe faami qur'ana e sunna kono lundi faamu sahabaɓe radiallahu anhum nana ɗo en naano ƴette sunna on ɗin ko inni watte ɗon sunna sahaba ko ɗum enen ko en jokkooɓe ko ɓe ɗo sahaba wiyete salafuna sali ko ɓe woni moƴƴuɓe yawtuɓe ko ɓe wona innitireede salafiyankoɓe ɗi mana koye ɓe ɗo asinkinte en ara jon toɓɓe ɗen haray kala julɗo faalaɗo dawi yawmal qiyama naafe alijanna himo woni kondane iwtego bawɓe sahabaɓe ɗo radiallahu anhu ajmain idan par ce que hannde yimɓe ɓuri jogii qur'ana sunna kañƴinno e dow gonga koye dow fenaade ɓe woni qur'ana e sunna ɓe jogii on ko kamɓe faamimo tawi no lundi en haɓe jooni sabu hon ɗum so ndaarian ko usulu tafsir no jeeya e sahabaɓe ala aya qur'ana mo yewteten hannde maɓe yewtama fi makko ƴetten exemple abdoullah ibne masud radiallahu anhu oɗo sahabajo radiallahu anhu abdoullah ibne masud mo yewti ka usulu tafsir ɓe adda yewteji makko sabitun anhu tabituli a ibnu samin no jantore ka defte makko usulu tafsir ibnu masud no inni e konngol jentengol moƴƴa wa ma min ayatin min kitabillahi illa wa ana alam ayna nazala wa fima unzila ala aya hay goto wonɗo ka qur'ana sina ibnu masud nan andi ko honto Allah jippinimo ɗon laaɗo ko fii hombo Allah jippinimo ɗon laaɗo ali ibn abi talib radiallahu anhu mo janti ɗon kadi ko inni kanko wa ma min suratin min qur'an illa wa na'lam anazala bi laylin aw naharin aw kama qala radiallahu anhu ko inni ala e wonɗo ko qur'an hina lan andi ala suratu wonɗo ko qur'ana hina hilan andi ko jemma suratu jippere ɗon laaɗo walla siko ñalowma ɗi konnguɗi ɓe ɗo wona mantugol tun hadde ɗi mari maana ko honɗum waɗi kala aya qur'ana mo ƴettuɗa hannde tawi a lundike ibnu mas'udin famugol on aya walla lundike ali ibn abi talib famugol aya ko on falje e si a ruttaki konngol maɓɓe ɗi pellete a falje hannde ɓe ɓuy ƴette qur'ana dandinora hara wona ɗo qur'ana dandinora ni ɓe jogii aya qur'ana kono ɓe ala ruttade konnguɗi sahabaɓe firtugol qur'ana ɓe jogii hadise nelaɗo ɓe ala ruttade hadise sahabaɓe firtugol Allah ko wino ne makkuno ko sunna on e sunna sahabaɓe Allah inni qur'ana wallazina tabauhum jokka ɓe sahabaɓe ɗo Allah inni aya goɗɗo goo
halki ɓe mbiyati lahu sahaba ɓen wa man yushagigi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin sabili almu'mina fi hadhihi alaya inda almufassirin alhaqiqiyyin hum as-sahaba wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ko ino ɓeɗo kala jokkuɗo laawol tawina laawol ɓe gomɗiɓe jantaɓe ɗo ɓe ko sahabaɓe radiyallahu anhu. Allah inni mi huccinani ko jokki kon si o maayo tubaali men naadema yite jahannam. Idan haray musidɓe julɓe wasiye tammo mo naaɗo wasiyino on ko jokke sunna on e sunna sahabaɓen radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Hay ko wasiyina wonno wasiyade sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haray nenaɗo haɗa ɗon ɓay o gayni wasiyadi ɗo ɗi wasiyeji ɗo wona haaji yeytere ibn Usaymin o fittande aya ɗo ko ɓe sahaba ɓe wiyete ahlu sunna wal jamaa ko ɓe wiyete al firqatu najiya ko ɓe woni andanɗa hoorema ƴettuɓe diina kayɗo rasul sallam. hande siɗen faala malde kala ko waɗeten yo ɓeeɗo enen ka diina sengo gurdam men ɗan Allah no acci fannino dagi hino dagani en goldigo gurdan ɗan e ko noon adna no yaade noon. Amma diina meɗen ka rewirgol Allah ɗaɓɓugol aljanna ko ma rewen ɗo ɗeɗo fedde halu sunna jamaa ko ɓen woni sahabaɓe radiyallahu wona enen hannde ɗum wona jammeten kono kala fedde jammitinde inde hara yo wattan yila ko noon ko ya asinkinoy ɓe Allah manti ɓe nasinca hoorema inde kono Ibnu Usaymin radiyallahu rahimahullahu taala jentewite makko nden imo inni ahlu sunna wal jamaa هم الذين أخذوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونا كونغول كو غوندé ko ben jogri be sunna sallam wajtama'u 'alayha be moɓoni ɗo ko nelaɗo wonno kon fi kulli ma huwa ibadatun lillah kala ko yowdiri dewal Allah ɗo wona ɗo sunna baɓe min aqidati woni ko fitan neɗɗo heɓa aqida to ahli sunna wal jamaa fitande yimɓe sahabaɓe radiyallahu anhu aw amali walla ko golle diina ɓe golla ko sahabaɓe golno ko radiyallahu anhu wa ala ra'sihim bal imamihim as-salafu salihu min as-sahabati wat-tabi'ina wa tabi'ihim horeɓe ɓeeɗo ɓen ko wonɓe ko sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam e janngana ko ɓen ɗon ɓen e ɓe ɓen ɗo jannoɓe radiyallahu anhum ajma'in. Idan sabu no sahabaɓen imo yewti ɗo sahabaɓen ko ɓen yetti sunna e rasul sallallahu alaihi wasallam humul ladina akhadhu bi sunnati sallam alimuha be jangi sunna ha be faami wa wa'awha be reeni sunna ka be aynimu wa amilu biha be golli sunna sallam wa naqaluha be ejji sunna la don wa hamaluha be rondi mo riwayata wa diraya wa manhajam yetti lawol ngon fa hum ajdaru man yastahiqu at-tasanni bi ahli sunna ko be sababe do handi wiyata ahlu sunna enen koye jokkuɓe ɓe ɗo radiyallahu anhu. Idan haray wasuye tammo wiiɗen ko yen daro kamɓe sahabaɓe danno radiyallahu anhu famugol ɓe ƴiye e famugol pijine nelaɗo waɗi wasila e ɓohon bo o rentini ko wona hannde kon wa iyyakum mi rentini on wa muhdathatul umuri kala ko yisincaɗi ka diina sabu noon fa inna kulla muhdathatin bid'a kala ko sinca ka diina kala huunde heede ko sincade kala huunde sincade ko majjere kala huunde majjere ka yiite yaata yo Allah woɗɗintin en danda en yahugol e yiite walla jokkugol majjere ko ɗum so inni ɗo haray wonde mante koye rento kala ko sincaka diina ko honnoonde ko sinca kon ko tawi ko moɓɓe wanno ko yoni en ko ɗum si ɓe innayno wonde mante Ibnu Mas'ud no wasi en radiyallahu anhu Abu Hurayra no wasi en sahaba no wasi en ɗi fuu men hayso waggafal gawm dare ka ɓeeɗo darino ɗon wata on yawtuɗon hay konngol sabu noon ko e dow gandal ɓe darino ko ɓe ronki feƴƴande kon ɓe ndaaw haa ɓe tentini ɓe tawi ɗo moƴƴa sabu noon nelaaɗon sallallahu sallam o yottin diina kan haa ka timmi so o feƴƴini Allah inni aɗo mayde kanko sallallahu alayhi wa sallam alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina diina kan timmiti on rasul sallallahu alayhi wa sallam l'islam on timmiti on rasul sallallahu alayhi wa sallam ɓurangal timmiti on rasul sallallahu alayhi wa sallam
Allah wela l'islam monela do timmini on ko Imam Malik ma rahimahullah batte o do aya ko inni ma lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna al-yawma dina kala ko nande nyande ka dina wonta hande ka dina on nani kala ko wonano ka dina feerno Allah jippino aya feerno Rasul sallallahu alaihi wasallam hande na ka dina ya hay si hada maka dina piji buy hande na maka dina on na ka dina diya sabu non Allah timmi feerno Rasul sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum ko timmini dinakum timmi ala ko heddi musibbe jolli tay ko yurmede wa atmamtu alaykum ni'mati tay ko nema faala den Allah ni timmini tay ko l'islam faala la tan Allah ni waraditu lakum al-islam dinan Allah ranano l'islam wona on dina idan hara yurun do yon amma darugul hude labane dina ko na do Sahaba radiyallahu anhum innen illa ala walla joma gandam no yewti dum joma gandal ijtihadu ala ma'a an-nafsi won be jihal qur'ana walla sunna sallallahu alayhi wa sallam la ijtihada ma'a an-nafsi ijtihadu ala sijal qur'ana walla sunna sallallahu alayhi wa sallam e kadi hay sinden hude no mo ibnu Umar yewtina radiyallahu anhu kullu bid'atin dalalah wa irra'aha an-nasu hasana kala ko sinca ko majjere hay simbe yinden ɗon majjere hino moƴƴi hande piiji ɓuyɗi wonde sincuga dina ɗin haray ɗi moƴƴani wonde sincude on o yehi noone on hino labba ha hino moƴƴi kono ko majjere sabu hon ɗum nelaɗo waɗano sallllahu alayhi wa sallam wa hayrul hadi ko hadiyu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri moƴƴude e peewal haysi ko wonɗen wadde kon no moƴƴi haysi ko tawɗen kon no moƴƴi haysi ko yimɓe woni e mbandugo no moƴƴi kono ko ɓuri moƴƴude kon ko peewal nelaɗo ngal sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan haray nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam haray miren ni on e piiji fencare ga dina ɗin wiiden wonde manti haysi hunden no moƴƴi ko nelaɗo wanno ko ɓuri moƴƴe ko ɗum hande piiji ɓuy siɗi haɗama woɓɓe goo ngalday gando ko ɗum ɗo moƴƴa haysi hunde nde wonɗa wadde nde moƴƴi ka haqqille ma si nelaɗo waɗande sallallahu alaihi wa sallam ka diina tawan mo wawnode wadde kono waɗande hawa feƴƴini yannude moƴƴa sabu noon si Allah lettoyte wona sabu hunde o lettidama o waɗinde ko sabu ko ɗum da rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daare ɗo histoire hay cheikh Fawzan naddema ka defte makko kitabu tawhid feƴƴinode hakkude imam Malik rahimahullahu taala e neɗɗo gooto fi rentingol en piiji wonade waɗede hande taw yimɓe no weltinde majji imam Malik rahimahullah ɗo hande kanko no imamu darul hijra kanko juulanaɗo jannayno sallallahu alaihi wa sallam hawa feƴƴini mo mbarno ɗuɗal mawnugal madinatu munawwara ñande goo o ndaari ka juulude laaɗo o hayni goɗɗo no watti ihram o faala yaade makka waɗoya umra e hino annda waɗo umra o yalta e madina a 12 walla 14 kilométre ga wiyete dol hulayfa o waɗa ɗon ihram makko on o waɗa ɗon annuye makko waɗa talbiyaji makko no fokkini makko waɗa ihram makko imam Malik yi'i goɗɗo ka juuliniraaɗo sallallahu alaihi wa sallam tumbere saara himo waɗi ihram makko o waɗi talbiya makko o jooɗi o hokkiti makka imam Malik noddi mo fayi musidɗo wasiyimo o inni ya musidɗo ko honɗum woni ɗum ɗo o inni mi ƴettan mi yera yaade makka mi waɗoya ihram mi waɗoya umra mi arta imam Malik inndinan wasiyo ma ya watta coñci ma ɗin firta annuye ma on ya haytoya Zal Hulayfa ka yahde Madina ƴetta ɗon annuye waɗa ihram ma on intention ma waɗa talbiya yaha makka neɗɗon o inni ha imam Malik min de mi ƴettide sonko juurude mon e wadde ihram ma on o landima fi honɗum daare fi honɗum o jaabino o inni wonde manti o calcule islam on na calcule ɗum ko jokkete ɗum ko ɗum tampin hannde he jomiraɓe gande goo walla wajotoɓe goo ɓe calcule ɓe ndaara ɓe calcule ɓe tañino hino moƴƴi tañƴinagol ko moƴƴi ka dina ala ko yaha jokku ko waali ko na yaaɓiiɗo sabu noon timmino wona gonne ɓuy Allah landi gonne moƴƴe khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko sabu ɗum joma gande kondane hay feddeji hannde heewɗi ka hor leydi ɗo de sabu noon ɓe calcule ɓe ndaari piiji goo ɓe adopti ka dina ɓe tañƴino moƴƴitani laa ko waɗande ɓe inni koye bida wonɗo na ya addo hay hunde hadina na ya ɓiiɗo na ya sanso yonama sahaba ɓe waɗino ko faanɗen kon fof seede mum radiyallahu anhum wa radu anhu ala yakkinama ka fam yonata ko yonno ɓeeɗo kon radiyallahu anhum ka dewe maɓɓe ka laawol maɓɓe ka fiɓitande maɓɓe yona ko ɓeeɗo wanno kon imam Malik a
mi innuma yahu hadul hulayfa wattoyɗa o inni ko ɗon wattoto seede mo ka juulde nelaɗo sallam ɗo mo juuli ɗo darde ɗiɗi heɓugol baraji ɗen ɗiɗi siko juul hulayfa walla nokku e madina ɗo walla nokku e adna o ma o juuli darde wuluure par ce que juuli nelaɗo men sa juuli darde ɗiɗi walla waɓutu gooto no fota e darde watuji wuluure juulde heddiɗi idan ngal ɓurano ɗo mi faala waɗ ɗo rakka tan attaw mi wana ihram on ɗo mi waɗa ɗo darde ɗiɗi haysi no annda sunna na waɗangol na forcément waɗi sunna fi raggataji kono addi ɗum ka sengo tan ligui mi faala juulde darde ɗiɗi ka madina ɗo ka juulde nelaɗo mi ƴetta annuye ɗiɗi teppe wonɗo e wadde ihram walla waɗa yo umra ko fi sabilillah woni ɓorande mbaɗa naɓe Zul Hulayfa komi yiyata ɗo ko fota koye nder dewan woni before miɗo yaha ɗo e simple hanede Zul Hulayfa mi waɗa to annuye o hara mi yawti ɗo anda kiloji 14 walla 12 idan mi faala rewde Allah ɗiɗo kiloji fat lam woni e nder ihram immayi koye nder fi sabilillahi ni woni o waɗi kalkil moƴƴo Imam Malik o inni sa tentini ɗum akhsha alayka alfitna mbiɗo huli wata jarrabu yehele neɗɗo on ngaldi onni ya aba abdourahman ya Imam Malik onni kaño Imam Malik mi heɓa fitna fiilan juuri ka juuri nabi sallam darɗe ɗiɗi waɗi ihram ka fi masjidi nabi fokkiti yaagol makka oɗo umra waɗa labbayka allahumma labba janto inde Allah ha hewde Zul Hulayfa kontina ya makka mi heɓa jarrabuye ko ɗum tañina nganndu sabu noon o wi ko ne wadde kono moƴƴi kono hannde yimɓe ɓuyta inniɓe wonde manti piiji goo no boni ɓe landoma ko wigol la ilaha illallah on boni na ɗum boni ko janngol ɓurano boni tawi ɗo mayɗo janngatake ɓurano walla fida walla ɗuma ɓen makko ɓuuro halla boni ɓulana bona ɓul walla no fota e tabal ɓurano ko ayata gursi boni ko sayi ayata gursi ko woni ko o ayde ɓurane fo bona kono probléme o na pilasi makko waɗɗama si en landama hannde hollugol wona feere dina kan yaate konguɗɗin fof nenaɗo maaki hay hannde hutuba woɓɓe ko jantike ɗum nenaɗo maaki hadi sa sallam yawmu arafa hayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah konngol ɓurgol moƴƴude o nenaɗo maaki sallam e annabaɓen fof ko la ilaha illallah nde imma annab moussa ranum allah yo jonnomo konngol jantora allah inno qul la ilaha illallah koynara konngol mo moƴƴude si la ilaha illallah ɓuri moƴƴude allahu akbar ɓuri moƴƴude alhamdulillah ɓuri moƴƴude subhanallah ɓuri moƴƴude la hawla wala quwwata illa billah ɓuri moƴƴude astahfirullah la ilaha illallah ko fotta e moƴƴude kono ndaare exemple ɗo mi jonna exemple par ce que yimɓe ɓuri hannde sa jonnaɓe exemple famata ɓe innayi on hiɗon saloyo goɗɗo janngane qur'ana walla anndanɗa hoorema e goɗɗo janngu fatiha walla fida walla ɗum ɗo non wona qur'ana sala janngede wona place makko sabi en darniɗo ka juulirde salli darni imam woni yeeso before mo habbiro en Allah bonata ka julde o inni la ilaha illallah tammi juɗɗe ka ɓernde kono wiyete mo ɓaawo fof innaymo subhanallah so janngi fatiha ko eno fokkiti ruku o inna Allah ko o inni la ilaha illallah yehi o dami kutma ko inni waɗi ruku o wi honno ma o inna suba inna falji imam falji o woodi konngol ɗungol moƴƴinogol naam sabu noon la ilaha illallah wona ɗo place makko ko won noon ɗo kadi si a sansi kanela wanno la ilaha illallah watti ɗon allahu akbar a waɗi kanela wannaɗa ko watti ɗon la ilaha illallah innete a falji si a continue julde ma ɗen boni pourtant ko konngol moƴƴol wonɗo idan wattanayila imam ko ɗum winomo o inni imam Malik ɗiɗo piiji fof waɗayde kadde yulne laaɗo innaran heɓa fitna imam Malik landemo question o inni ko honɗum e fitna ɓuri mawnude ko honɗum e jarrabuye ɓuri mawnude nde tañƴinotoɗan a faami diina ka nelaaɗo famano sahabaɓe radiallahu anhu nelaaɗo kanko woni baraji nen juurde madina ɗo kono accunone ɗo e ha Zul Hulayfa o waɗi ɗon ihram makko o yehi makka an hannde arayna ko ɓuri moƴƴude no woodi jarrabuye ɓurɗo mawnde ya faamu dina ɓuri ko nelaaɗo faamuno ko ɗum wadduno Abdullah ibn Mas'ud o anni ko wadduno Abdullah ibn Mas'ud ɓe ɓe yawno Kufa walla Iraq e sahabaɓe ɓuri yawno sonde Aba Musa al-Ashari radiyallahu anhu o ari tawi moko baaɓe ɓuyno jooɗo e juulirde ɓe tawi si ɓe jooɗorini ɓe perde ɓe jantoyde Allah nene ɓurana uzkurullaha dicran kathira jantoyde Allah ko heewi happaka ko wawɗa fof jantoyde Allah ko baraji maɗɗa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko janta o inde Allah ɓeeɗo ɓe happi ɓe inni hara ko watten waɗen groupe aji a juulirde moɓen kaaje haɗon sa jikiriji Allah ɓe inni naɓɓe nde oɗo groupe kabbirullaha mi'a wa hallilullaha mi'a wa sabbihullaha mi'a ɓe inni ɗon ɗo inni allahu akbar laabi temedere ɓeɗo inna subhanallah laabi temedere ɓe inni allahu akbar laabi temedere ɓe jooɗi ɓe gonti ɗum ɓe juulirde ira sahabajo goto ari yi ɗum wiyeteɗo honno Aba Musa al-Ashari ɓurɗo mawde sahabaɓe imminanoɗo yama fenno rasul sallallahu sallam ɓay o so wii ɗum ngaldinimo o tawi woɓɓe no jooɗo janto inde Allah ɓe fof ɓe wiide la ilaha subhanallah ko janto inde wona kimi woni wona tambi woni ko dewal ɗo woni ka juulirde Allah ka juulirde Allah
o yiɗum on halli kono wona e fof o yimɓe ga Abdoulahi ibn Mas'ud o yaltaɗo o addi haw yalti o inni yaba Abdourahmane o inni wallahi mi yande ka juulirde ɗo hunde mi yiya masina ko moƴƴi mi yii toon hunde kono noon ko moƴƴi par ce que mi taw yimɓe nene subhanallah walhamdulillah wona ina kono e fof mi tunde ɓe ina ɗum laabi temedere Ibn Mas'ud landimo Aba Musa al-Ash'ari ko honɗum wiyanɗaɓe o inni fu mi wiyanɗaɓe la haddi feere mane par ce que hawni gandon kono ɗo woni ɗo anne wadde hannde oɗo goɗo tampine hannde musidɓe julɗo watta no yira moƴƴa hannde lande ɓuy mi lande mi Ousmane mi jaaboɓe hannami ɗon ɗo jaabaade min ne tan habbe mi yamiiɗa e ganndo walla mi nodda kayje mi lanndo tawalan hersi ronkugo jaabagol landal ngal ɗum no tampine hannde yimɓe ɓuy uddita lande waɗa fatuwaaji tawa neɗɗon o newnanaaka min mi newnanaaka ɗum hono ɓe a newnanaaka ɗum si a lanndama ko annda si a anndaka winndi jaabagol ngol tawi ko naasira hunde jippinde wonɗo yannde ɗum ko jobagande ɓen hadda wona min wona an wona waajotooɗo kono hannde yimɓe ɓuy senndirako e goɗɗo ɓuy no woodi ko senndiri ka sengo ganndal sunna hakkunde almamiijo e waajotooɗo e noddanoo e ganndo ɓen wona gooɗum wona almamiijo fof ni ganndo wona waajotooɗo fof ni ganndo wona noddoo fof woni ganndo ɓeeɗo fof ko nodda ɓe leɗɗo faade adugol islam kono si lande goo hewti dima gannde ɓen ɗo a yewtude kono hannde enen fof yewta yehi hay pay ko hannde no yewta ko ɗum hannde sojini wattuno ina e majji moƴƴa a yehi neɗɗo mo waɗa base hay fof janngoya hay nokku no jooɗi no udditi réseaux sociaux ino waɗa yewtaji tan no windo ina lande question réponse no jaabo hay nanɗa mo jannga e ɓurana walla hadisi tawa o annda e kadi o jenta hanjoma ganndal ko al ilmu min addin ko noon ibnu sina inni rahimahullahu taala radiallahu anhu rahimahullahu taala o inno al ilmu dinun fanduru amman taakuduna dinakum ganndal ko diina ndaare hombo janngoto jooni wona mi wii ɗum ganndal ko diina isan ba yaba musaate ko sabajo o yii hunde oolaaɓe o inni lan haddi feere maɗa en ganndo on enen hatta waɗe ɗum hannde yiya neɗɗo no uddane lande taw o annda o fuɗɗo wadde ɗon qiyaas o inna noon haɗa hade so wi ɗum ɗo hawnaaki no yaada en ɗo subhanallah janngana so doka udde landal o jaabo so yaaka ngal jaaba marungal innugol mi annda ko mi annda kon ko fakkum ɗum ko mantoren ɗum ko martaba martaba ɗum ko daraja noon ko Allah ko annda ko inno annda lande inna annda imam Malik no woodi ko wi annda inno annda lanni o tampi hay Umar ɗum habdago ñande goo o landike hoore makko ha o inni kon tampinta hoore ma annda alhamdulillah annda ko fawqa kulli zi ilmin alim to ko leso ndo waɗa heɓude ɗo yimɓen ɗuyta konngol ɗin ɓeyda golle ɗen ɓeyda janngol ngol kono hannde konngol ɗin heewi golle ɗen ɗuyti ko ɗum tampini hannde jomiraɗe hannde arɓe ɓen ɓe wowlayno seeɗa ɓe golla buy hannde jomiraɗe hannde ɓe walla yimɓe buy hannde waajotooɓe ɓe wowlay buy ɓe golla seeɗa ko ɗum hannde hoolaamɗen ɗuytori konngol ɗin ɗuuɗi waajotooɓe ɓen ɗuuɗi bayanaji ɗin ɗuuɗi yewtereji ɗin ɗuuɗi mohadaji ɗin ɗuuɗi résultat woni seeɗa sabu noon konngol ɗin ɗuuɗi yimɓe wooli hay ko ɗoɗo ko wolde ko woola waaji ɗen wattuɓe hawtude lande aba Musa so inni wonde manti mi woolaɗa hay fof mi habbima feere maɗen Ibnu Mas'ud inni mo arju miɗo tañƴini miɗo jorti ko boneji mone kontude subhanallah wonɓe wiide subhanallah wonamɗo inni ko boneji mone kontude o immi waɗa haka juulede ko ɗum dani ɗum ara yiya hunde wata nan hon to hooroɗa ar landoɗa hay sa tawiɗe landoɓe Ibnu Mas'ud mba hewti ka juulede o tawi ɓeeno wayidanno o yawiide noon o lande woni ko hon ɗum ni ɓe inni yaba Abdourahmane meɗen konde ɗo subhanallah laaɓe temede allahu ballamɓe ɓe fof menen ñu a yimɓe ɓen maɓe jooɗome waɗa adna min taw min gerɗumi ɓande kono no jaabinoɓe jente moƴƴa naami yewtine yewtere ko sahabaɓe me koɗisude tabiyankoɓe ko ɓendu ande ruttade faade muɗum sansa ko wona hannde ko fiya daɗi ka Allah subhanallah o inni arju an ta'uddu sayyi'atikum miɗo jorti ko boneji mon wonno kontude subhanallah ko onno wiide laaɓe temedere kon alhamdulillah laaɓe temedere ko boneji wonno kontude ɓe ngaldi ɓe fof ɓenni yaba Abdourahmane ko ayi yaba Abdourahmane min faandaki si wona moƴƴere ma aratna inno o inni wa kam min muridin li khayri la yusibu ko jeeɗo faandi moƴƴere ɓe waɗande o inni ɓe ndaareɗo cuncinaɗɗi ndi gaynande rabbude o siyabuhu lam tabul wa aniyatu lam tubsar wa sa asabu wa mutawafirun nelaɗo neɓaɗo ko feƴƴini sahabaɓe hiɓe ɗo ha an conci makko ɗin lannaɗi ika ñameɗa ɗon lannaɗi adduɗon nde hunde heere ɗo mais andan ɗum ɗo Madina meeɗa ko ɗiɗon nde Madina jantan mi andal o inni ko piiji ɗiɗi goo on faami dina kam ɓurniraɗo walla ursida man majjere o inni ko ɗum mi tan jini ko nima Ibnu Mas'ud jabornoɓe ko moƴƴere ɓe waɗi ko mahande moƴƴere ɓe waɗi ɓe madde ɗin Allah ini ɓurana jantande moƴƴere jantande hewnde a limiti Allah inni wonde manti wondu ɓe jantoɓe nde Allah bimɓe kikele kono o noone ɗo waɗa hannde maɗa wanno Ibnu Mas'ud ñinnani ɓe
aba mutaasir nyinnabe o ni ko boje sanse be sanse idan dina kan wana fere yarate ko be sahaba be do yeso mede ko be nyentinten kalko watten se lunni ke be do hay sino moƴƴi wonde wadde ko inna ella ala kala ko sahaba ko haara ko ella no wode mudum haɗa musidɓe julɓe ko yen watta yila moƴƴa e toɓɓe wayitayde ni sabu noon ko wasino sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan haraynaɗo maki sa sallam mi rentino kala ko sinca sabu noon kala hunde sincade ko hunde heyre kala ko sinca ko majjere kala majjere ka yiita yaata haray no neɗɗo nayi o gollu ko tawoya allah subhanahu wa ta'ala mo tangini o moƴƴina ko bone Allah ko ɓuri bon perdude golle qul hal unabbikum bil akhsarina a'mala man hum alladhina dalla sa'yuhum fil hayat haray wana annanda hoorema e décourage goni men mi woni ko wasiya go ino wata neɗɗo on gollu ha o tawi Allah subhanahu wa ta'ala andanda hoorema hara o mara baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala sabu noon ko wiyaɗen ko en jokku wana yo en cincu inchallahu ta'ala idan haray ɓeeɗo sahabaɓe ɓe marno sifaji e kala jokkoɓe ɓe mari sifaji hara ko ɗin mi janto darnen ɗo inchallah barakantigol wonɗen fiyo en ñenti ɓeeɗo hara en yaltande ɗo toɓɓere quelqu'un soit sabu hannde yimɓe ɓoyi wi'ugol hunde wongol ko wi kon pijiɗi fertuɗi Allah no inni woɗugol ngol no mari mo himma kono ko wonugol ko wi kon mari ɓuri wonde mo himma no woodi gonɓe ɓe wowɓe konngota ɓe wona ko ɓe wi kon Allah konnani ɓe ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun kono e gonɓe ɓe honɗum woɗan toon kon gollata ko golle ɗen Allah landi wona kongol tun naafiqinaɓɓen ɓe gollon tawi ɓe woɗaɗe ɓe golli tawi ɓe gomɗinaɗe ɓe gomɗi ɓe wowli kon tawi ɓe gomɗinaɗe ɓernde maɓɓe idan Allah ko landi julɗo kañum ko yo o wowlu o golla o fiɓito par ce que al imanu ko itiqadum bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawari ko toɓɓe tati ko ya fiɓiri ko ɓernde maɗa wowlira ɗengal ma ngal gollira tere ɗen anda iman no ɓeydo hino ɗuyto anda wonde mante golle ko jeeya ɗum iman al amalu min al iman golle ko iman jeeya idan haray ɓeeɗo wiyeteɓe ahlu sunna al jamaa ɓe duwaɗen afinkinaɓe wonani ousmane woni ɓen wona onoɓe wona fedde wiyeteɓen ko sahabaɓe radiallahu anhum no wirno en no ko ɓen woni ahlu sunna al jamaa ko ɓen duwaɗen afinkinaɓe muɗum fiyo en daɗu sabu noon feddeji halkiɗe fof ɓeeɗo lurre maɓɓe ɓe lurre ɓeeɗo ɓe halki aljahamiya walmu'tazila walmuturidiya walqadariya walkhawarij attinoɗi e feddeji handeji fewdiɗi hande ɗin hay wi'etiɗi ko sunna ko sabu lundagol ɓe laawol manhaju ahli sunna jamaa sahaba ko sabu ɗum ɓe majjinina hannde wona no woodi hannde feddeji ko wonɗe ɗo sunna nabi sallam ko feeñi kon kono jomiraneɓe nen ko minal firaqil haalika addallati ɓe tubaɓe ɓe ruftika allah subhanahu wa ta'ala idan koɓe ta ahli sunna wal jamaa toɓɓena ɗo aranere nden humul mutamassikuna bi hablillahi lmatin wona min wona ko en ndaaro ko ɗum hannde siɗen hawtude ko radio hiɗen yewta ɗo laawol kisa walla yewtude radio addawatu salam walla yewtano ko ɗen wiyen koye hunde wotore ko par ce que no woodi ka jogitinen fof noko ngoɗum kala accino nde ɗo hunde yo anndata kanko perde idan ahlu sunna al jamaa ko ɓen jogitiiɓe ɓoggol allah tiiɗum wongol naa min wi'i ɗum ko sahabaɓe kuɓno ɗum jentera noon yaqulu aboubacry siddiq radiallahu anhu winen koye eddu aboubacry siddiq no innuno assunnatu hiya hablullahi lmatin faman tarakaha faqad gata'a habluhu min allah aboubacry inni radiallahu anhu sunna nelaɗo on ko ɗum woni ɓoggol allah tiiɗo ngolngol kala accirɗo sunna nelaɗo sa sallam e sunna sahabaɓen haɗa taƴi ɓoggol makko ngal no harnagol ndaaro nde deftere alibanat ibni batta rahimahullahu rahmatan wasiya ko wonmo yobde ɗo yote ko premier sahabaɓen alkhalifatu rasido aboubacry siddiq radiallahu anhu hay siɗen lurri e musidɓe meɗen ko nan toon inna musidɓe meɗen siya wona siɓɓe meɗen hay si ko musidɗo ma ka ƴiiƴan ko ayiɗo maɗa ka diine sabu noon ko o gaño waliyu allah o allah inni man aadali waliyan faqad adantuhu bilharb kala añuɗo waliyajo amme a yiyandumi déclaré nemo guerre waliyajo allah ɓurɗo maɗo ka holleɗo ɓawa anda baɓɓen ko aboubacry siddiq siya ɓen ko oɗo ɓuri añude idan siya ɓen ko aduwun lillah wa aduwun lirrasul wa aduwun lissahaba wa aduwun lana inchallahu taala
sabu no honɗum hum a'da'u sahaba Allah no kambirani ɓe guerre oɗo wi'i sunna on woni ɓoggol Allah ngon idan ko ɗo dal jogaade wa qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ibn Khattab no inni fa inna ashaba sunani a'lamu bi kitabillah yimɓe sunna ɓe jokkuɓe hadise mi ahlul hadis ko ɓuri anndude deftere Allah nden ko ɗum en famata ɓurama en famade sunna sallallahu alayhi wa sallam ndaare deftere fi sunanu darami fi al-juz' al-awwal safa 49 faman tamassaka bis sunna kaade bi sunna sallallahu alayhi wa sallam wattaba al-athara ko jokki batteji sahaba ɓen fa huwa mutamassikun bil urwati al-wusqa haray o jogiti ke finde tiiɗume men wa ahlu sunnati kazalika yimɓe sunna ɓen ko ni ɓe wayi wona e yawtuɗo qur'ana wa sunna ala fahmi ashabi rasulillahi sa sallam oɗen fama qur'ana sunna e faamu meɗen idan premier toɓɓere nden ahlu sunna wiytoɓe ɓoggol Allah ngon toɓɓere ɗimmer nden ahlu sunnati wal jamaa humul qudwatu saliha alladina yahduna ila alhaqqi wa yursiduna ila sirati almustaqim on nani wiyete ɓe yimɓe sunna ɓe wona de konngol minen komin sunna yanko minen ɗo yimɓe sunna wona ɗum ko si a gollay Allah wino imanu fa sayara Allahu amalakum golle Allah ye golle wona konngol yimɓe ɓanno jooɗi no fof assude soñi ɓanno jooɗi no wola me yimɓe sunna golle ala fof non ko si a golli golle ma ɗen ñaagirteɗa Allah wi golle mi e golle mon ne e kadi arjannan ko jaza'an bima kuntum ta'malun ko joddi golle wona joddi konngudi wona konngol jeragol ɗo formoɗo ena non ko golle Allah lamdi ko yon gollu sabu golle ɗen o yoɓoya o inni yimɓe sunna ɓen ko ɓen woni ñentinirgal moƴƴal comme ɗoni ɓen ko ɓen fewnayɓe faade e goonga tindinayɓe faade laawa foccingol ngol o inni ɗo faman iqtada bihim kala ñentinɗo ɓe sahabaɓe ɗo wa sahabahum o wondini e maɓɓe wa akhadha dina anhum o ƴettina kamɓe ɓeeɗo sadima lahu dinarima ko hara hisi wa man jafahum kala jaasinɗo ɓe sahabaɓe ɗo walam yaftadi bihim o ñentinali ɓe halakara o halki on nani nami wi ɗum jente yewtireji wasiyeji wasede ne yaɓur no wiyana en ɗo sifanto no jomiraɓe gande seeɗa kono ko tampine hannde yimɓe ana janngude defte aqida e maradar suji aqida timmuɗi ko ɗum tampine hannde kutubuɗo aqaid no manque ki janngede hakkunde meɗen woni janngude ko tafsir qur'an janngude anndanɗa ko tarjuma qur'an wona tafsir men par ce que tarjuma qur'an tafsir no serti musidɓe julɓe wona noon mi wi ɗum haade min tigna tan inna wadde tafsir qur'an aɗomi yaade mi yiya jomira gande men tafsir qur'ana e tarjuma qur'an no serti enen ko tarjuma ɓurɗe wonde wadde firgol halfere qul wi'u a'udhu molde bi rabbi jeydo annasim be malikilan do annasim be no tarjuma qur'an ay ibnu usaymin son laari ka deftere usul tafsir ibnu usaymin rahimahullah wa inni walau kana mumkinun hissan mamnu'un shar'a haysino newo ka su'alun hino hada ka sarta non la yu'addi ma'ani alquran idan ko tarjuma qur'an wonne kono neddo do faamude kono yewde ko haqiqatan ko gonga kono haqiqatan ko do faamede ko ma'ani alquran tafsirul qur'an idan hande ɗum ko ɗum wona janngo seeɗa ɓur tarjuma to qur'ana jannga seeɗa fengo sariya jannga seeɗa fe hadise natana e faɗa illanni haa ɗum kutubol agayde no wallina ɗum tampine hannde kono yiyata hannde sunna yankoɓe majjuɓe sabu noon ɓe majja aqidatu wal manhaj ɓe majja finde nden e laawol lewango sallllahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam kono ɓeeɗo ko ɗum hannde jewɗa jomiragande heddiɓe goo ɓe annda ho yomɓe woni ɓen hannde se landa jomiragande ahlu sunna jama no woɗi woɓɓe goo sunna yankoɓe ɓe annda he ɓen kono ɓe wonde jantande ɗo ɓuy maɓɓe annda he yomɓe woni ɓeeɗo يقول عمرو بن قيس الملائي كومبونيو المتوفى وكفجن له سنة 143 هتان تيمدر جبان دناي تاتي فرق الله صلى الله عليه وسلم وويلي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ ما هل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته ما هل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه وإن سايسك جنب سكا المسئ e juuɓe manna wonɓe janɗuɓe ko inni sa yi suka ka woni jande ɗon mo jande yimɓe sunna ɓen yimɓe saha wonɓe ɗowɗa sahabaɓe radiallahu anhu e jama sahabaɓe jorto oɗo suka wonoye neɗɗo sa yimo tun emo jande yimɓe bidda ɓen sadio e makko yo moƴƴere ala e makko hombo wi nde ɗo yewtere ko amr ibnu qaysid almalai wa qala ibnu sawzabin oɗo neɗɗo wiyto ibnu sawzab ko feƴƴin ɗo hitande 190 rasul sallam o wi'i no jeeya min ni'mati shabi wala ajami idha tankasa an yuwaffaqa ila sahibi sunnatin wallahi wa haqq o inni ndaara nde yewtere fi sarhi sunna الشرح في الإبانة وابن بطة
o inni no jeya e malal si Allah no faala malinde hombo e dow suka wonɗo jandude walla e dow jannde mo na arabujo no jeya e tawi Allah faalama moƴƴere yo hawrindin ɓeeɗo ɗiɗo e gando annduɗo sunna sallallahu alayhi wa sallam. hannde suka ɓuri ko majjiri ɓe faala gonga ɓe yahi ɓe yiide ade majjuɗo majjiri ɓe tawi to gonga bonno e ɗaɓɓitude. wa ruya misla wa ayuba saftayani rahimahullah no fillamano nde ɗo yotewano ayuba saftayani feƴƴinɗo hitande temedde capantati goo o inni min sa'adati alhadasi wal ajami an yuwaffiqahum allahu alima min ahli sunna no jeeya e malal ngal Allah mannata ade naɓɗo islamu kesum walla ade janawano min e ono yo Allah hawrnimo e jomiraɗo gandal e yimɓe jannguɓe e sunna. wallahi hannde yimɓe ɓuy sonkayɓe wallahi hannde yimɓe ɓuy wonɓe ka terrain si Allah newnanino ɓe okkiɓe nema yaagol assista darsu jome gande ɓen wono cheikh Fawzan en wono cheikh Abdoulaziz Raji en wono cheikh Ali Cheikh en wono anndanɗa cheikh Rabbi en wono cheikh manna mokko baaɓe jomiraɓe gande fewniɓe hannde ko heno jooɗi yeeso ɓe ko hitande duuɓi ɗiɗi walla tawno ko nema o taweno jako joggino buy mo faamuno faamuji ɗi o famani hoore makko tawa jaka o dano ko hewde ga diina l'islam ko ɗum wonde manti haray a no jeeya e oɗo nema mo wiɓe sahtanani wi o qala Fudayl ibn Iyad no wiyan ɗo o ko feƴƴini ko hitande temedde capanɗe jeetati e jeego o wi inna lillahi ibadan yuhyi bihim albilada wa hum ashabu sunna. Allah no mari jiyaɓe ko ɓen wurta leydi ko homɓe woni ɓen yimɓe sunna ɓen sahabaɓe radiyallahu anhu e jokkuɓe ɓen noon ɓen ida faala wuto ko ɓeɗo jokkata. Ibnu Abbas ando firino oɗo aya yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum o inni fa amma alladhina abyadat wujuhum fa ahlu sunna wal jamaa wa amma alladhina sawaddat wujuhum fa ahlu bid'i wad dalal. Idan koni Ibnu Abbas firino oɗo aya idan toɓɓere timmere nden ahlu sunna wal jamaa ko noddayɓe faade e golle moƴƴe fewna yimɓe ɓen e laawol fewngol ngol e laawol sahabaɓe radiyallahu anhum ajma'in. toɓɓere tammere wine ko toɓɓe joyi tammere nden wa min simatihim annahum la tasammanu bi ghayri al-islam wa sunna wal jamaa e mara inde si wona ɗiɗo bijiri ko ɗum hara yen ebito wiye won ko laawol manhaju sahih yo yimɓe woɗɗito jammitagol inde jammitagol groupe aji jammitagol jamaaji woɗɗite ɗum o inni no jeeya e alamatu ahlu sunna al jamaa ɓe mara sifamɓe siforte si wona ahlu sunna al jamaa ko ɗum yaqul Ibnu Abbas radiyallahu anhu wa man aqarra bismi min hadi al-asma'i muhdatha faqad khala'a rubgata al-islam min 'unubihi daaro honno ash-sharh wal ibana ibn Battah. Ibn Abbas inni kala nyinno kadande muɗum inde wote inde ɗi jamaaji wonde yagde hande ɗo ara ɓorti islam ka ɓernde makko aynama ko a maturidiya walla ko a qadariya walla ko a mu'tazila walla ko a jahmiya walla ko a andanɗa shi'a walla ko a feddeji heddi ɗin ko a ɓorti par ce que ɗadano wonde honno muslim mu'min ahlu sunna wal jamaa haɗaɗo وقد نقل العياد قاضي وضو اجيون لمن تاع امام مالك ان رحمه الله وسال رجل مالكا من اهل السنه يا عبد الرحمن عند لندن كوم بوني بسنه بين كوم بوني سنه ينكيده امام مالك لما مويت سنه فقال امام مالك اللجابي الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. امام مالك اني سفارا بوني بسنه won neɗɗo mara inde nde andirte si wona sunna wona o jahamiyanke wona o siya rafidiyanke wona o qadariyanke wona o fedde honɗum wona o jama honɗum si a dawimo tawa oɗo ko neɗɗo jokku sunnano ko wiyete sunnayanke wona marɗo inde. Wa qala al-imam ibnu al-qayyim su'ila ba'du al-a'immati an sunna jomiraɓe hoore ɓe lannama ko wiyete yimɓe sunna fa qala wi ma la isma lahu siwa sunna ko mala inde si wona sunna ɓe wiyete yimɓe sunna ko ɗum so wadde ley ɗo jendete moƴƴa dernde conseil mo waddi ɗon wiye remto ko ahlu sunna yimɓe sunna ɓen ɓay ko ɗum faalɗen wonde ɗum ko mantorte ɗum noon jokko saba ko mantorte ɗum neɗɗon ko won fiyer wonogol sunna o inni fa ahlu sunna yimɓe sunna ɓe jente moƴƴa nde ɗo yewtere la yantamuna li ahzabil jahiliya ɓe asenkinta koye feddeji majjiyankoji ɗin hannde ɓe ɓuna faala e fotte hoore feddeji ara koye majjiyanko mana golle majjiyanko kone woni hunde wotere fiyen feppo non 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 aɓen jokkuɗo laawo sahaba ɓen watenkita ko feddeji majjiyanko wala shi'arat watenkinta koye alamadeji yimɓe wala qawmiyat watenkinta koye jamaji yimɓe wala yata'assabuna lil awtani watenkinta ko fi nokkeeli wala shu'uba wona fi jamaji peepuji wala ajnasi wona fi nationalité ji wala qawa'i wona fi ni innama yajma'uhum ko moɓe yimɓe sunna ɓen ko shi'aru sunnati wal islami
ko alamade sunna e l'islam o ɗum sa yiiɗo chinois walla américain jo walla belgique ko wonno toon walla français walla africain jo siɓe fof ɓe yimɓe sunna ne ataɓe toon ɗo ni hunde wotere mo kala wallinayi ko woni so ko foɗɗona hunde par ce que ɓe jokki lawol gotol lawol sahabaɓe radiyallahu ko noon sahabaɓe wurirno kono hannde si woni tribalisme mana woni jamaji walla leƴƴi walla andalahoma jamaji walla association ji walla groupe aji ha tawa hay woɓɓe goo no mari gonga horoɓɓe kono ɓay tun koye woɗa jama woni jaɓata on no pourtant on no giɗo maka sunna si ɓe lurri ɓay tun koye jam'iya kaari woni walla koye jama kaari woni ngaygu hakkunde maɓɓe sabu nde ɗo toɓɓere subhanallah ko inni wonde manti yimɓe sunna ɓe ɓe asinkinta ko ɗiɗo piiji ko ɓe asinkinto hay hunde moɓe nde jente innama yajma'uhum ko duwawi moɓinude musidɓe julɓe ko shi'aru sunnati wal islam fi ayi makanin wa ayi zamanin kala nokku e kala zaman ko ɗo do aɗen moɓinude en meeɗa yiide kono haɗen welde ko ɗum o yawiyanno e so nani aɗen sunna wonɗo ko funnange anani ko hirnange nenu giɗa hiwroɓe saabu noon hiɓe fanɗi hannde wallahi ɓe fanɗi hannde anden jogodiren wone hunde woto heewi saabu noon hiɓe fanɗi hannde toɓɓernayɗen ɓen ahlu sunnati hum khiyaru nnasi yanhawna anil bida'i wa ahliha yimɓe sunna ɓen ko ɓen ɓura suɓede yimɓe ɓen siɓe haɗa bidia e yimɓe bidia ɓen on nani ko ɓe wiyete ahlu sunna al jamaa wona kay jokkuɓe ɗum sunna ina no pertuɗen haray mbawi min gereji haray naji ha woɗɗo piiji sonka subhanallah neɗɗo lumni rasul sallam nayi wowle ko ma wowle kon to koye dow mbaade moƴƴe naya yenno julɗo yennata julɗo aybinta kono noon a wola e gonga na yinnu gonga idan yimɓe sunna ɓen ko ɓen woni suɓaɓe yimɓe ɓen ko ɓen woni haɗuɓe bidia e yimɓe bidia ɓen jente nami wiino en finitade konngol jeba gande men yaɓuulo Fudayl ibn Iyad oɗo feƴƴini ko san ko hitande 190 fergo rasulullah o inni kanko Fudayl ibn Iyad jente moƴƴa nde yote ɗo o inni adraktu khiyara nnasi kulluhum ashabu sunnatin wa yanhawna an ashabil bida o inni wallahi min mi tawi suɓaɓe yimɓe ɓen sahabaɓe mi tawiɓe kawrde ɗo ɓuuɓe moƴƴude yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ko sunna nawaɓe jokkuno eɓe fof ɓe haɗayno yimɓe bida ɓen on nani sabu no yimɓe bidaa ɓen ko poson no yenno exemple ka guine ka wonnen ɗo fewndo nawnaare arnoɗo wiide Ebola so tawi ɗum neɗɗo nawni a woɗɗitaake ma nanngayma idan yimɓe bidaa ɓen ko noon ɓe wayi bidaaji mawni wano rafida wano chia wano anndanɗa qadariya wano maturidiya wano anndanɗa mutadia wano hawarji fedreji mawɗi si on wondi ko poson wonduɗa idan moƴƴi ɓen fof haɗayno fii ɓeeɗo sabu no honɗum tana maɓɓe on no ɓuri hulɓinaade tana hay heesaraɓe no hulɓinade ɓuri noon annda ɗum hannde وقيل لأبي بكر بن عياش رضي الله عنه oɗo landanoma koko feƴƴini ko hitande 180 e 190 o landa mani sunni comme wiyete sunnayankejo sunnami wona an wona jamaɗo wona dental wona ɗum wiyete sunnayan kono wiyete sunnayankejo qal o wi alladi ida dukira hawa lam yata'assabu ila shay'in minha o kala so tawi yimɓe mbele ɓe jantama o sengata ko on o mara hay denta goɗɗo kawno totta e yimɓe mbele ɓen jam'iyago no woodi fi waɗugol jam'iyatul birri no dagogol islam waɗugol ɗum ɗe wonde bil dawabiti wonde e principe ji waɗeteɗi muɗum kay wona formete ɗum majjuɓe ɗum forma ɗum ko tawa mari ganndo ta mari moustachar holloɓe ɗum anndanɗa ko ahlu sunna wal jamaa humo khiyarul ummati wasatuha yimɓe sunna ɓen yimɓe sahaba la mi jokkuɓe ngollola o ko ɓe ɓura suɓoyde moftoɓe ɓe ko hakkidiɓe alladina ala siratul mustaqim wonɓe ɗo laawol fewngol ngol طريق الحق والاعتدال لا والغونغا الى قرمingol toɓɓere jooɓere nden ahlu sunna jamaa humul ghuraba isa fasada an-nas ko ɓe woni tungarankoɓe sa yimɓe fof boni on nani li annahum ta'ifa ɓenna ko ɓe fedde wa hum milla ko ɓe laawol wa firqa ko ɓe dental min tawa'ifin wa firaqin kathira hakkunde feddeji e partiji heewuɗi firqatun wahidatun min 73 firqa fedde wote hakkunde fedde 30 al-ghuraba bayna jumu'i ashabil bid'a wal ahwa ko be dental tungarankoɓe hakkunde yimɓe cincuɓe yimɓe meleɓe e feddeji yaqulu hasan al-basri rahimahullahu ta'ala hasan al-basri ko feƴƴini ko hitande 110 firgol ne ko inni jente ko noyno fa inna ala sunnata kanu aqalla an-nas fima mada wa hum aqalla an-nas fima baqiya alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-atrafi fi itrafihim ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنة ما اتلقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا الله أكبر ونقولوا هاتين ولو وصية الحسن البصري وإني أن يم بسنة بن ما نجكم ملا وصابة بن بلات نتن بول فان بين بين كو يوتيكم
zamanu jawta hare be fandi ha o inni gambe lay ɓurde fanɗoyde yimɓe si heddoyki gayri sen sakkitode jamanu a fewndi hannde ɗo hano yatama yimɓe sunna ɓe fanɗoyi o inni sabu no honno ɓe fanɗanoyta hino denta hino ko sannoytaɓe kon jokkuɓe gonga on ɓe wiide lena jammitiɓɓe jokkuɓe gonga ɓen ko ɓe fanɗanoyta kon sabu honno o inni sabu honno ɓe fanɗanoyta o inni noon li annahum lam yakab ma ahadi atrafu fi atrafihim ɓe yaadade marɓen e jawle maɓɓe ɗen par ce que wonde marɓen poɗete fenade tawi ko a gonga jokkaɓe fi heɓo jawni ronka wurande ɓe gonga ɓeeɗo sunna yanko ɓe yaadani maɓɓe fenade e jawdi maɓɓe ɗen ɓe yaadani ɓe bida ɓen e bidaji maɓɓe ɗin ɓe muññe ɗo sunna sallllahu alayhi wa sallam haa ɓe hawre joom maɓɓe hasan albasiri inni enen fa kadhalika inchallahu fakunu ko ni ɗo aɗon laatorde wonire ni onon kadi hannde wasiye mo wasiye inchallahu taala yaquulu sufyan athawri feƴƴinno hitaande temedde sappanɗe jeego e go'o o inni istawsu bi ahli sunnati hayran fa innahum ghuraba wasoyindire hakkunde mono yimɓe sunna ɓen moƴƴere yurmodire jogondire wonnon neere goto ɓen goto yurmoɗon heddiɓe yimɓe sunna ɓe naaɓe ono criminel naaɓe añu heddiɓen koɓe jurme ɓen ɓe artemɓe sabu noon ko toon iwruɗen ko mi yimɓe bo hannde posé question mi yetoma an kay ko ɗo rewnoɗa ko toon mi rewno ko allah on ma sartude piiji ɗin no fanɗi mo rewano mo ndaari passé mum honno yewtuno ha fewndi hannde buumiɓe hannde goo ko mornoɓe hanki resta hannde woɓɓe niga ko hannde hawnaɓe noke resta hannde waltoɓe hannde hawnaki ɗamino suware hannde wonɓe hannde sirko hawnaki watnoki tanki ko allah ɓottata yimɓe ko seeɗa yimɓe sunnaɓe ko yurmeteɓe tagorne kono noon ɓe yatta e bone yiri ɓe yatta ɓe waɗe kamɓe tigi bone ko ɓe wonu ka goonga ɓe nodda ko ɗum woni yimɓe sunnaɓe o inni wonde manti sabu noon yimɓe sunna ɓen koɓe tungarankoɓe hannde koɓe tungarankoɓe o wiino konngol han ko hombo sufyanu sawri ida balagaka arrajulin bilmashriqi sahibu sunnatin wa akhara bilmaghribi fab'ath ilayhima bissalam wad'u lahuma fama aqalla ahla sunnati wal jama'ati al-yawm ko in sanani ade musidɗo ma goto on ɗo funnage mo jokki sunna la sallam anani o yano hirnage mo jokki sunna la sallam wona anani o yano Chine o yano États-Unis o yano Europe o yano Afrique men nga o inni imme maɓɓe ɗa hiwroɓe nodduɓe ɗa hiwroɓe waɗaɓe message ɗa hiwroɓe ɗa yiɗiɓe sabu Allah sabu noon ɓe fanɗi hannde sabu noon honɗum ɓe fanɗi hannde Abdullah ibn Mubarak rahimahullah o wi'i yente ko ɓe annduno ngol laawol ɗo o ko feccini ko hitande temedere e capanɗe jeetati e goho o wi'i a'lamu anni ara anna mawta al-yawma karama li kulli muslimin laqiya Allah ala sunna o inni hannde ɗo mi yi maygol gomɗinɗo e dow sunna ko teddungal so ma e dow sunna makko on sabu no honɗum fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko Allah wodanne kama kurtuɗen wa ilallahi nashku wahshatana o inni ko Allah wonde wulitade wula men o wa dhahaba al-ikhwani e muslimen men no mayde ɗon yimɓe sunna ɓen wa qillati al-awan walla ɓe sunna ɓen ɓe fanɗi hannde wa duhuri al-bid'a e wulitoga Allah feeñugol bid'aji ɗin wa ila llahi nashku azima ma halla bi hadhihi al-umma min dhahabi al-ulama wa ahli sunna wa duhuri al-bid'a o inde wulitoga Allah ko yani ɗe ɗo mofti hannde kon jomiraɗo gande ɓe maayi hannde mara jomiraɗo gande heewɓe ko janngana ko ɓe marɗen en mara jomiraɗo gande ɗuuɗuɓe hiɗen mari ko min nani en mara kono en mara ɗuuɗuɓe gande fenndiɗe gande aqida gande man haju sahih hannde hino fanɗi hino wooda noon kono hino fanɗi hakkunde meɗen hiɗen duwa wakkiran ɗon wonɓe janngoyde ɓen yo ɓe muñño ɓe ɓeyda gande maɓɓe ɗen ɓe ɓatto jomiraɗo gande ɓen no hersinani yewɓe janngoyi ka arabuɓe walla janngoyi ɗo e leyɗe golf tawa ɓe anndaji ma gande towin ɓe annda Cheikh Fawzan ɓe annda Cheikh Rabi ɓe annda Cheikh Mohsin Abbad ɓe annda Cheikh Albani ɓe annda Cheikh Ibn Usaymin ɓe annda Cheikh Muqbil ɓe annda Cheikh Muhammad Aman Jami ɓe annda Cheikh ɓe almutabaron fi hadi l-umma fi hadi zaman no hersinani tawa on yewɓe janngo e arti wiyama waɗɗo marji e jomiraɓe gande ma ɗum waajitoɓe ruttaɓe e muɗum hata ko ɓen nomo dandinota hande no hersinani hannde idan o inni hay ɗen wullito yahugol lannugol ɓeɗo jomiraɓe gande e yimɓe sunna ɓen e feeñugol ibidiyaji ɗo ɗe hara andanda hoorema ɗiɗen duwa wattandila inchallahu taala moƴƴa e ɗeɗo toɓɓe musidɓe julɓe e bandiraɓe sonnaɓe ɓenni e toɓɓere nden yimɓe sunna ɓen si ɓe feƴƴini ko sunare wonande en ko ɗum siyamɓe Cheikhul Albani feƴƴini yimɓe sunna moƴƴa Cheikh Boumbaga feƴƴini yimɓe sunna moƴƴa Cheikh Ibn Usaymin ko wan noon kala ko gandu feƴƴini yo andu haara Cheikh Muqbil waadi ko wan noon sabu noon haara ko tugani jana yani ko ɗum so inni wonde mantuɗo Ayuba Sakhtayani o wiiɗo imi humpitama aaden sunna goto no maayi wawata ko tera an gomi waasa wasi ko hoyngal an kubama walla jungal kubama sabu noon o inni ɓe yentoɓe maydol yimɓe sunna ɓen ɓe fara ɗanninde annora Allah subhanahu wa ta'ala o ɗum andanda hoorema fillama wonde man
oɗo imamuji feƴƴino Abdoul Aziz ibn Mouhammadou Darudi ɓaw feƴƴini e hitande anndanɗa hoorema 187 jeza Sufyan ibn Uyayna oɗo gandu wiyete Sufyan ibn Uyayna o ɗeñƴini wa azhara al jaza fa qila lahu o landa ma alimna annaka tabluku misla hada min anda heɗa yetto ha ɗum ɗo qala wi innahu min ahli sunna oɗo ko aaden sunna ni woni ko maayi ɗum isan haray musidɓe julɓe e bandiraɓe sonnaɓe ko andirtingol mi wonɗo mi yewtino mi yewtan hande kon nanaɗi kono ko yewtugol ɗon ko mi yiɗani hoore an kon mi faala wonde mum kon e ɓeygure anden eɓe kala mo mi andi e kala mo konngol a yetto e mum yen fuɗɗoro ɗo wata en ƴettuɗo wiyete hamasa bimana yiɗugol hunde yawta keerol islam no waɗa tongi wona ya yaw wona ya feƴƴu wona buyi landa ko laaɓi landa ko laaɓi gon ko taw hara kon laaɓani Allah e wurinno sunna Allah sallallahu alayhi wa sallam fiiji ɗin fof tonguɗen ɗon dartuɗen ko en annda kon landoɗe joɓe gande tañƴinoraɓe no anndi ɓen fay hiɓe wooda hannde hara e ruttaki ma ƴetten pilasi maɓɓe hannde wano yimɓe buune gedde noon ɗi mana yewtugol pilasi joma ganda ngal wonen yottinoɓe wonen jannoɓe defte wonen fontoɓe defte jannga ɓay hiɗe wooda hay defte windaɗen e gaynal na fi winden defte watta en wowdu enen goɗɗo waɗa ɗo muhadara laaɓi 1 heure tan 2 heures tan walla ha o gayna ina lande nan kono watta konngol sahabaɓe watta konngol tabiyankoɓe watta konngol ibnu taymiya watta konngol ibnu qayyim watta konngol ibnu batta watta konngol ɓannana jomiraɓe gande yewtunoɓeɓen watta konngol joma gande fewriɗe hannde ɓen kanko toon yewde oɗo ko majjino woni ko ɗum say dina kan ibnu sina yewtino on haray ndaare honto janngoto ndina moɗon kan sabu noon ya andan hoorema ko ɗurewirta Allah subhanahu wa ta'ala hara ko yon wakkilo Allah yanño andon Allah ngal maki man dalla ala khairin ka fa'ili aw kama qala salat mo tibi moƴƴere haray no e bollu ɗon hara ko ɗum on no wadde ɗo ko ɗum Allah telti wano woɓɓe e meɗen moƴƴingol kerigol sugo ɗiɗo piiji wano ɗi médiaji ɗo de hara musidɓe ɓe anda no foti wawa heɗade ɗo ko goto ni ka stili o ko min goto woni décembre temedi ɗo kono wonɓe saabu ha sugo ɗi radio ji ɗo créa ɗon kana no yo nde ɗo yewtere hay ka woni wo adna makko on hara damari baraji e muɗum ko ni neɗɗo golliranta hoore mum Allah inne qur'ana wondemanti on ɗum ardinani fittani mon ɗi moƴƴere ko taw yonko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wonno e wadde haray mo kala ka jogii ɗon yo wakkilo ɓeyda yanña inchallahu tabaraka wa taala fiyo hewtoy ko Allah subhanahu wa ta'ala tawa gonde mum ɗinen ɗon hay ɗen toro Allah tabaraka wa taala yo arsiku en yi'ugol goonga jokka goonga inchallahu taala en toro Allah tabaraka wa taala yo o waɗu en ñentinayɓe sahaba ɓen o waɗa en fewɓe fewnoɓe ko yaafane bakkatuji ni faljeji no luuɗi komi janngana kuujo hay gooto men ala timmuɗo kono ko annitinirɗen ko e defoji men ɗi woni annitinirde wona argol manta yimɓe mi arɗoɗe ko annitingol defoji an ɗin e defoji musidɓe am ɓen fiyen artuka laawol inchallah wa Allah hino pormi wonde on kala toɓuɗo rutti o yaafotomo hayna ayde ngol wonɗen ɗo inchallah kono noon ko yewtugol goonga holla ko ɓeeɗo attino en ko ɓeeɗo wasiyi en mono farɗe rewlawo ɓen o inchallahu taala haray lan tañƴin la wawi haadde ɗo so tawi lande no woodi seeɗa ƴetten haray ko heddi kon haray ɓe holliti on naane en mari darsuji haray o ɗo radio no woodi e muɗum o radio mo nanɗon addawata sarafe on ɗon yeeru ko haray mo woodi e muɗum hara alkamisaji ɗen fof ko ndata ko réseau sociaux ji ko alkamisaji ɗen e aseweji ɗen min jogui toon darsu e leere guine ɗo 21h30 leere New York 5h30 inchallahu haray no wawi sibude ɗum ɗon ɗeɗo balɗi alkamisaji ɗen kayma aseweji ɗen kala joomene addawata salafia walla ka fitnet en gandadina.com inchallahu taala hara ko musidɗo moɗon wonɗo moɗon Ousmane Ba wonɗo Libreville wonɗo fewndo ɗo on Conakry inchallahu taala hara ina wawi haade ɗo to Allah yaafolam bakkatuji e fajjeji ɗum waɗi gani mbaysiji neɗɗo yewti ha ko ganduɗa pelle to fadde ko ɗuuɗi kono waɗa ko moƴƴere yeela inchallah haɗa kala wawɗo wadde taaligu yewtande mo wawi ƴettude o rewto e toɓɓe ɗen masjima gande gon heɗiti e masjio naɓe anditine toɓɓe ɗen inchallahu taala hara yo Allah yurmo kala tan no e defoji meɗen ɗin fi wasiyagol ala timmuɗo e meɗen Allah wawi hadde ɗo hande inchallahu taala ha ñande ko kadi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Bismillah. شيخنا جزاكم الله خيرا الله يخليك. اللهم امين يا شيخ. يلا يوم كبوري مؤيره انجدي. اللهم امين اللهم امين. والله mi taw yo mi jooɗo mi ngongino kono mi tawi mi jooɗo ha nde ɗo yewtere nde landa. Naam. Hiɗen hatton jini ɗum
to ko ɗum ɗo cheikh mouhammad ibnu abdoul wahab ko ɗum ɗo ɓe waɗuno lit e gurdam maɓɓe ha no ɓe feƴƴiniri noon mawno cheikh ousaymin e wawɓe wano noon ha no ɓe feƴƴiniri noon ko so tawi woni o tigi heeɓi kanŋe laaɓuɗo o anda honno o tawiroyta allah wallahi ala ko ɓuri mapinde hulanɗo diina mum kan si o natuma o yii bid'a hino mawnine tuma o yii bid'a hino mawnine ɗum no ɗum hino bonna diina goɗɗo hara o anda e nder makuji mon ɗino makirɗon noon ha hewta ñalande dargal o ɓannoye Allah daala wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jalnahu haban mansura kono o tigi mari ko inna nde ñande ko perdi mawlanaki eɗen tori subhanahu wa taala e waɗu nde yewtere ɗo yewtere tata yentetende yimɓe ɓen retiro e ko ɓe woni e muɗum kon jokkugol meere ɗum ko honnum bid'a noon si innama bid'a buyi famali nandi hani ko honno woni bid'a ñande goo ma e nder lande moɗon nde jabotoɗen nde mbiɗo yiɗi yo rewtu e muɗum fi bida a fahin wano suɓa ɗon piyoye cewkoye wonu koye ka meɗen min miɗo suɓade ɗo piyoye cewkoye seeɗa newi noon mi waɗa taliqe yewtere moɗon nden mi fuɗɗora taw ko yewtere nde tawata buyino ka meɗen inna ko maliki yankoɓe minen ko imam maliki min jokki wallahi min mi yiwoɓe ɓe inna ɓenni wo kamɓe koɓe fontani juuɗe ko ɓayi imam maliki no fonti juuɗe ko imam maliki nulaɗe ñentin ka ko nelaɗo akid ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kanko le imam malik o wi'i wondema kullu kalamin yu'khadhu wa yuradu illa kalami sahibi hadha alqabr kala yewtere mum ƴettete ronke ƴettede sina yewtere o waaliɗo ko kabru ɗo ɗum ko kabru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yilti kanko imam malik kadi woyin o wi'i لن يصلح حال هذه الأمة لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وبذلك تنكشف الغمة عن هذه الأمة وما ذلك على الله بعزيز نعم مجرن ما مؤرن أرتا إكا مفتدو si wona si tuma mofte ɗen jokki ko tawruno sahaba en enelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hana ɓe ñentinede ɓen so e goɗɗo no inna ɗo e balɗe jeɗɗi ma ɗum balɗe capannayyi si goɗɗo feƴƴini ɓena o hande woni balɗe jeɗɗi unugol cobbal sifa ɗum ma ɗum e balɗe capanɗe nayyi heeɓi balɗe capannayyi itta sadaka ma ɗum innugol no sakkanade si goɗɗo feƴƴini ɗum ɗo fof muɗum yimɓe ɓen hino majja ma yawgol ɗo zawiya ko ɓuri hulɓinade kon ko tawruɗen mawɓe men ɓen wona aybingol ɓe kono ko mapanagol ɓe ɗen tori Allah yo Allah yaafoɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah yaafoɓe yo yaafo en ɓe joguinoɓe gandal tijjani on o ardi o naadi majjere communauté meɗen on ɓawti subhanahu wa taala dalande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dina duuɓi temeɗɗiɗi timmali taw kanko o addi goɗɗum o ɗum ɗon kadi no jeeya e ka nder dina o naadi fitna e communauté meɗen on mo kala no jogui jikruwol no wirdo onenete salatul fatihi nde ɓe wirdo o ko ɓe nata jawharatul kamal sa inniɓe assalamu aleykum ɓe jaabitotako ɗum ko tijjaniyankoɓe ɓen koye ɓe maati ɓena ɓe hiwritotako en foppi lahi ɗen manditi ɗum ko musiba molanaɗo harale Allah no yewti en ka alqur'ana wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ina jogi gando meɗen goto e Allah jonnu balɗe ɗen o toni duuɓi seeɗa mo inne cheikh abou ishaq al-huwaini talibajo cheikh albani o inni wo ko ɓuri hulɓinade kon ko yewtere imam shatibi o ƴetti o inni wo ko ɓuri hulɓinade kon e bid'a jooma bid'a hino hooli ko gonga o jokki sa inni mo yo tuuboy ko woni o haaju makko ala goɗɗo waɗa zina yara beere o itta wonki on ɗon o tuuba hara jooma bid'a on o tuubali himo hooli himo jogi gandal a faljitatamo harale gandal ngalle gongal imam Shafi'i makiri non al ilmu indana thalas alquran was sunna wala adri mi arta e toɓɓere nde mako ɗon nde nane wondema yimɓe no jaaboɓe andi ɓe anda
kambele imam ahmad be lande tono be hula jabagol be landa fi honnum be jabota ko lande be inni wo allah no dalika alquran wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib donc haray no hulbini ha tigi tigi on bayi ina wadu darso e hore darso wallahi o tigi no welti nde hirde do eden tori subhanahu wa ta'ala o yo yobo on joddi moƴƴiri haray min ko Mohammed Salih mi innete menen meden hodiri Belgique Liège haray banni tan e janguɓe men ɓe anduɗon ɓe fof yanni ɓe ɓado ka laawi laawol kisal ɗo ɓe wallito e nder ko ɓe waawi kon e radio ji men hedditiɗi ɗin e fof ko hunde wotere jiw gonɗen jiwgal nde ko fi en hettu aljanna ɗaɓɓaɗo on hara yiɗen tori subhanahu wa taala watta o newnan shi'aɓe ɓen arrawafid yoɓe heɓu doole ka meɗen yo jama o reeno e maɓɓe miɗo tindinamo kala marɗo parabole yo ndaaru qanatu wisal ko noon chaine on innete a wisal ka anglais ma ka français ka arabe ko wisal innete mo yii on chaine ɗon o anday ko hombo woni shi'ajo shi'aɓe ɓen wona e laawol wona e siɓɓe tijjani wona e laawol wona e siɓɓe heɓay mawdu fi maɓɓe inchallah jogi spécial mawdu fi Allah ina noon feere woɓɓe no Sénégal ɗo ko maggal Touba nelaat sallallahu alayhi wa sallam hino maaki hadis selluɗo wondema la tushaddu rihal illa li salasa masajid ɓe sappi juulirde maɓɓe nden e juulirde nden ka suudu Kaaba e Baytul Maqdis woɓɓe no Sénégal ɗo ɓeyna ko wotigi yahu maggal Touba mo heɓaali feere yahugol hajju yahu toon yimɓe no jokki ɗum hay lamɓe ɓen ko beeɓe hewtoya toon si ɓe laamike hey ko hulɓini eɗen tori subhanahu wa taala yo yoɓu on joddi moƴƴiri e batte ko nde yewtere moɗon ɗo o ɓeyda gandal ngal o ɓeydana e fof gandal ngal no wawen haɓugol bida on ha hetten ko laaɓi kon jasakumullahu hayran allah e barik fik nam saga on jarama ono kadar barka boy yalla lanɗo yoɓon ko